ni chosem sia yedi be nyame adwuma no obisi ya sorry bia ya sorry pati oka wabua enya sorry bia na ya sorry odidini na yese osofu achi preni munusu afre na safu menina do de atu wanim se wa we are no bra we are prayer ni munusu na yare ba ko trebia mani parents inside bra bedia kwa chene juma be koyie nyami me muna mane afedia kwa nche muna dosu enye na dasemni atrosamuni nkontomponkwa na mi manye diempo asori bia ya asori anka anko konfora so dem kwaji mi so menfri osofu obi ho ekwa wie chenye gracia Asante Enterprise, Wada Benjamin Asante, Osuti Musasandi Radiakano. Uye ni pretunyu menche ni pasunti. Sonya mi frewa na se wankasa frewu osofwa. Ai unyu manwa ne bechire. She na se unyu manfenya miya kwanswa. Echese saka wasofu woni mwana. Be your man Ganani, because I say, oh my papa. Now when Yanko Ponso asuma yen say, Yemro man, not Yameka Sampa, oh my count. Until you come on here. And a Ghana Yatia, near Nasa, and a Ghana pie. Ghana Yariana. I question, who would you be now? You're so one would you me? No one is Jadun to Aduntawa, Jaya, so than you. Yeah. Now go business, Papa United. Now you're Kawan, you go pass some. Yes, I am free. What do you mean preaching the word of God? Yeah, be patch out simple. Jabba on the tour. Now go back to hallelujah, hallelujah. Amen. Yeda obo, your boss, Roba Assassinasi. And yet, Israel Yankopon, the Dindi Elohim Yahweh. On watching me no so much de at me. Sabre. Techrema da bogi na mojedi impediama frosania aye yinka obade yawe amen ndoba yashwa mezaya amen awa do ani mobunu ho ode adom yen ena asinkani dini amen adofo musum fa apostle kwajma nes mini mu ade ahyiam ye be che obade yawe nasem ene topic abani atudin say tie ni you topic ni mu odu wanya wonti ase na tie mu nsem no topic ni say emfa huntu ni paso okay emfa huntu ni paso yes Bible say me mfa me ho nto me hene so. Ana ohene so mfa ne ho nto me so. On try cry. Ti say wo tie me na. Tie me na fa kwa adwendwene mu. Wo de ho tu ni paso on sabesi fam. Oh yes, kwan wi aso. Ti ni ato aba ato de tie na tie. President ni wato o man ne so. Hey. Ana o man so de ni wato president so. Ana obi adi ni nyonko hwambo. Say wo be komu a the president be kan say wo ye bibi anya obi afa. And no man so the becker said, yeah, and president here. The we are saying, Bible some found and 20 persons. So bet him in a year. Yes. See, and send me Bible can the book of Ecclesiastes chapter 7, verse number 29. Okay. Bible Kasa. Or Sanka 4 chapter 7. And Jawa, verse number 29. Bible Kasa. What's your share? What's your share? Yeah, good the man who say. Bible say. Solomon Sanka 4 say, when could one say? Wonyankopon ni patin. Wonyankopon ya wen obo ni patin. Nanso won ankasa. Nanso ni padasa ni yankasa. Ani ehwetirmudwini bebre. Ani ehwetirmudwini bebre. Ye plans na yi bebre. Onia memfa ho ntu di paso. Unsa bezi fam. Me na make. So we tie me na yi a. Se ma se mi se bi nko fa se politics di a. Okay. Kameka se president fa ho ntu vice so. Oh yes. Vice fa ho ntu president so. Don't try. Minister fa ho ntu president so. President fa ho ntu minister so. President of our party so party for Muslim to president. Oh yes. Someone take you say your politics na me ya dia. Me na me come some na mako. Oh yes. What betimi do hamo? Any kwami aso. President party betimi do hamo. Oh yes. You don't I'm telling you. Oh kwami aso. Party
Party president to me di muhiamo me catch ramo. Minister. Chonwe. President and found 2 ministers so. What make me do muhiamo? Yes. Bible kasao. Opa. What tie me na tie fa kwa dwindwim. Na Nyankopɔn de asɛm no soma yɛn a yɛanka yɛn na. Ɛsɛ yɛtumi cancer ne ada. Yes. Ti sɛ wotie me obi amfa no nto nipa so. Dabi. Fa wo to creator no so. Yes. Me ji wodi. But me fa me won to so. Sansa me do nkoto wodi nkoto nipa. Na sɛ nipa di hwamba Nyankopɔn bɛ kɛse I'm telling you. Oh yeah. Wotie me na fa kwa dwindwim yie pa. Na tie me di ka kasɛm bi wa the book of Proverbs chapter 26. 29-26. Proverbs. 29-26. First ma 26. Yentu oboade ya wasɛm What's me nkasɛ? Was enipa pii. Was nipa pii. Wɔhwehwɛ ɔman sudifo ani Nipa pii hwehwɛ ɔman ni sudifo so deɛ. Animonyam. Ni ɔman Ghana yɛ deɛ ho ato aman yɔfo so. Nanso Awurade na obiara Nanso Nyankopɔn ni nkobi a nse kɛ deɛ ho twere no. Yes. Yɛ deɛ akɔto aman yɔfo so mo di ehwambɔ. Tina ewiase ayeye. Tu biewa no a go straight to obi. Ɛneɛ straight atageti. Bible simi nkanche wiase fa na nyina sɛ. Enipa bi hwehwɛ ɔman sudifo ani. Nipa bi dom ho kɔto ɔman sudifo no so. Na ade wo kɔto ɔman sudifo no so ade na ebesie. Awurade na obiara tɛm. Nanso Nyankopɔn no obi a nse kɛ deɛ ho twere no. Yes. Odo akɔto ɔman sudifo so. Tu sa besi fa. Wodi na yɛ nyame. Oh yes. Ɔdɔfo wutie mi tie kwa dwinwinum. Papa. Bible sɛ fa ho ntu nipa so. Yes. Obi hwɛ me wabroche sabre wo su. Wasese ne nyane mu nyina akɔgu abroche mu nyina petu aka boma sa ata no. Hwɛ wo bi so no ana bo ni sister no tu kwan. Ni sister so di ne hwammo. Wagya ni sister hwɛ de bo nyina ne bla bi ahwɛ ne bo am wasisi ne dan nyina wi ɔde nema befo kyerɛ ma befo. Sese kwa fa no nsan ka no. Ɔde wa tu di pa so. Ɔdɔfo wutie me ne. When you go ma one see and fair to nipa so. No nkuto no bi ase ade an to no so. Make sure nipa odi ne ho ato obi, odi ne ho ato nipa so a wadi hwammo. Ma later wo so friend Yakopon say a curse the man. If you don't I'm telling you today. Okay, the book of Jeremiah. Bible can say Jeremiah chapter 17. Hear Bible. Jeremiah 17. 17:5. Jeremiah 17 verse 7. Go. Come on. O say obadi Nyankopɔn sie ni. Ya dumi oni ku a. Wo Nyankopɔn ka se no asem we mi suro papa o say ya dumi nipa bia. Ode ne ho to onipa so. E ba ne se no obi di no kɔto nipa so ya dumi no. O say curse. Ebenya wo bi ode ne ho to nipa so. No ode onam aye na basa. Odi nipa na ye obasa na wo twere. Na koma atwefre Awurade. Na koma sa atwefre Awurade. Wo de wo curse de wo timi so ada. Odi wa kɔtwere nipa. Nipa ne du hwammo wie fe wo de kompa bom. Jai kan nya Nyankopɔn ne du hwammo. Eye curse the man. Obedi so aba wo. It is very dangerous man say we do beto nipa so. Nipa ne man say si fam we the kompa bomu a. Nyankopɔn say the go fu. We di nipa bi achi mo apo nyame. We di nipa bi achi mo apo Nyankopɔn. Ana we twa you time. Nyankopɔn so no obi kapa. To Nyankopɔn say no men kan wo nipa des titi Bible no. What say? Say ba dis ye die. Ya dumi. Wa dumi oni ku a. Ya dumi obi a. Ode ne ho to onipa so. Ya dumi obi ode ne ho to nipa so. No ode onam na basa. No ode nipa na ye ne basa de ni nyame ama no. Na koma atwefre Awurade. Nipa na wa twefri Nyankopɔn nipa na tweno fri Nyankopɔn say asi mesi ni obi o me boafo ba boa wiase ni bibie o wiase nyina ye ono a my brother na say ekoto paro na ko bie se Nyankopɔn hwɛ de kwaku mensa ye me o say e curse man yes na ni Nyankopɔn o don to kwaku mensa so and when you ba kwa hya wonsa o ko frɛ Nyankopɔn biom o say no men kan yes me pa cho san we Nyankopɔn bebre o wiase yes curse we Nyankopɔn bebre o wiase no munim Misi Francis su sire boniface. O do wa koto nipa so. Ama nipa ni kura ma ka se tie Nyankopɔn. Me pa cho be yi wan san da achen. Wan we wie ye. Check wa bra ba otim. Bible say mfa won to nipa so. O ma warning. Nyankopɔn ka se mo Psalm 180. Psalm 118. Psalm 118. Psalm 118. Verse 8. Psalm 118 verse 8 to 9. What's it? Me ka. Yes wo twere Awurade. Nyankopɔn se me kan cho mame, ma wo se. Wo twere Awurade. Ye twere the creator no. Since Wade wo beto nipa maso. Wade president so what? Bible kasa wo. Yam feel to creator no so. yes Yes wo twere Awurade. Yes ye ba twere creator no. Since wade wo ho beto ahemfo so. Nyankopɔn pɛ so ka se mi kyerɛ wo se. Papa no a wo do wato no so no. Ɔno so ye bɔne sɛ wo a. Ɔyɛ wo student. Yes. O classmate. Wow. Ɔyɛ nipa.
Onipa classmate. Yes. Ebi abrabom no kwana nim. Nyankopon se mfa won twere ono. Wow. Na de ho twere no a. Say nipa be ma won sasi fam. Am wa kase tia no. Me jodi. Me tie dia wo kan. Yeah. But me family dey show me. Wow. Wow. What a word. So tie me na. Fa kwa dwindwinim me jodi me tie wo. But me family dey show me. Or for so tie me na when you put my warning ni mu do o kan the book of Jeremiah 17:7 tie ba. Jeremiah 17:7. Jawajo. Inshira no ni ko a. When you put my was it ba asam. Inshira no ni ko a. Enhia no ni pa da sani a. Ode na ho to awurade so. Enhia no ni pa da sani ode na ho ya den. Ato awurade so. Ode ni ho to creator ya we so. Na awurade ye de da so. No ba de Nyankopon ye ni da so. When da so. Oh, preaching and be preaching. So tie me. Me jiwudi. Yes. Matthew. Unye me nda so. Me di mani atu keta no so. So ba boa me ono de sa be ka wakoma no aboa me. Yes. Rofo utie me ne. Why na do wato no so? Why na do wa akoto no so? Ama na tete wo Nyankopon ntam. Ene won se mpa ba tenten. Awa. Wrong plate prayer. Found to create no so. Yes. And found koto amayo so. Dabi. Found koto amayo so. Enya sam benyi bibia ka president do bibia nya no asamaka. Anam se die ntira ye de enwa twere wom. Ediom ye enwa twere wom. Eti president bia ba e benya no me na me ka twere. Mo pa Yesu kro media de Ghana. Ghana ko me. Me na me ka twere. Ana na se Yesu kro abakọ. Obakọ enya no nsem ka no nsem. Obi so ama. Yeah. Obi so buy so asudi obi aka ana kwotwe mpra ba bi ana wakọ wo France India you know wakọ ibenya wa samaka guess what my land we so wotie dia make na se dia na mo amode mo atu ni papa mo hwe dia koso so obati asilic tape udidi kura yesa udidi kura obi twa o do take care udidi opo bi nche no mo aduane anye ugi no wo twa yeah. Now, but from the way you video, but so be here on the fee. No, catch it. I buy your phone at the home. Come meeting every year. Now, tape be a leaky. No black. When you find a young uncle, I saw for a year. They say he found a nip fat. They say, grab your crab toilet cry. You're very careful. So careful. Wow, when you are band toilet, you're very careful. When you come about. Oh, I no be a man tape because me one was in no according to about letters. Yeah, cow. He found this admin, Nipa. Young person found to the pass. Nipanye. The Tomenyo. Hey, we are saying, yeah, when we are mobile, amen. He found out what it does, so is he now what did that so a question? What did that one so? Bible so when Nyankopon ka asem bi na asem no ka ne mu do when Nyankopon bo nipa no asem bi Nyankopon ka with the book of Genesis chapter 2 verse 4 okay 2 na tam Nyankopon bo wiase ade bi na esi verse number 4 kwaso yenu osoro ne asase awonto to aso osoro ni asase awonto to aso omba wo bo wonu oni ba wo be bo nipa ni do Nyankopon yo asase no so ye nyina da Nyankopon ye nyema ni nyina na afuom enue nyina na asase nya maaye no na afuom ahan na ba nyina nche da nya from no efri se adenti na Awurade nya ento osongu asase so nso nya ntongu asase so ti unya nyema from na no de pa obedo asase ne efe nipa so obedo asase ne so wo ma on ye verse number 6 ka Bible na kusukusu free asase so I want to go say sanity di obeto bosuo yes eno enye nsuo no oto bosuo ankasa no oto to kusukuku bosuo hu efo asase ni nyina eti efo asase wie Onyankopon ni hu to de fo asase na asase no clay no eye pacha eno what the form dot here and the first tete when we start oluma aye no tete dot here no a ensuo na pete agusu no ode nyina onipa and ode nwi nipa ode nwi nipa yes no obo nipa to wo no boni be wure nipa dua num woda nipa kwate aduaba ndi ti Nyankopon dan nipa ti aduaba ndi pe ene so wudo ba nipa dua num because o maye won is anti aduaba ni o se papa ne boni ni dua na hedan esi odua ni ti enko Genesis chapter 2 verse 15 ti Bible 2:15 Nyankopon onipa ko die di ntro mo anu ka chi onipa dam se do na we ha Onyankopon so onipa se hye onipa dam se etom enu nyina dam dibi dibi na papa ne
bɔne na papa ne bɔne me dua bi na si hɔ no ɛne bi ɛmfa nyɛ dan ɛti aduaba baako ne kita papa ɛsɛ kita bɔne ɛti nipa bi kita negative and positive wode wo kɔtwe na ayɛ dan obɛtumi yi nipa pa ne di akyerɛ wo nnɛ adeɛ kyɛ obɛtumi yi bɔne ayɛ dan akyerɛ wo kɛfa wo nto nipa so asɛm ni da hɔ ɛni da hɔ sɛ wotie me na ni da hɔ ɛsɛ wogye tom sɛ onipa biara kita negative and positive that is the reason why nti nyankopɔn hia repentance o repentia no abɛbɛsi of the positive no no ato negative no ayɛ dɛn atwene nti de wonkɔhyia obi a ɔno kita ɔnsesa no adwene no kita negative and positive no deɛ a ɛne be very careful ɛfa wo nto nipa so kwagye sɛm kasa so wo yɛ papa nipa da makɔdi aduaba no ama papa ne bɔne papa ba nipa bɔne so ba nipa dua do ɔyɛ papa bɛtuma yɛ ɔbɔne do ɔyɛ ɔbɔne bɛtuma yɛ ɔpapa etidie na wotie saa abere yi wotie afa mu deɛ wɔhe hwan na wo twɛn saa abere yi nipa no bɛtuma yɛ ɔbɔne o yes deɛ ɔde owia hyɛ ne mu bɛtuma du bɔne I'm telling you ɛniɛ nyakopɔn ma yɛ warning sɛ wɔde nipa bi ama yɛn ɛmu ne yɛfiri ba yɛ yɛ bi wo so yɛ bi etitie me na bɔ mmɔden ti ne yɛhi adwensakyera adwensakyera ne ba deɛ bɛbɛ so wɔ positive no so but nipa hi ne kuta positive no ɔdɔfo wotie me nɛ hɔ na de watwere no mesi president ei wotie me a mesi anyiwa ayɛ ɔkɔ ni na ɔmo so ɔmo nyi wundi yɛ nyɛ mfa nante ɔyɛ nsuro dan ɔyɛ ɛniɛ ɔba deɛ mie proma yɛ wo deɛ sɛ ɔpɛ sɛ ɔte deɛ meka no ase a president ei wopa yɛ mie nomination wei sesi a sɛ yɛpɛ sɛ yɛyi fra bɛrɛ sesi a mo party ne hwɛ na wobɛhu minister sɛ bɛdwa no akɔm okay ewia no bisa sɛ saa bere position ade ma nim deɛ bɛ no ɔde boa wɔn pɛ president adie so bibi kyerɛ pa deɛ anka sɛ wamɛmuom na ɛsɛ oyi na adie kyerɛ so onim deɛ bi obɛtumi de aboa nti wosɔre akonnwa nso koraa na wode ɔman yɛ deɛ ɔman no hyɛ ne nsa koraa obɛtumi aboa ɔman no ɛhɔ na bɛ onipa bɛsɔre asɔre di mmirika agya position ato atu mmirika kɔ akɔ sande ɔba deɛ ho yɛ mmɔbɔ amen ra woso yɛbɛto aba de ho to president so ahu anso ɔba wanya ministerial position ɛsɛ ɔyɛ m'anim ɛsɛ ada no nkwasi akeka na da pa mfa kwa mu nkoa ɛna ɔma adwuma adi sɛ amfa yie ankɔ yie ama no ɔba deɛ hu yɛ mmɔbɔ bra sister for one to create an oh yes ɔno nkoto oni bɛbɛtumi adu hwamɔ menam ka kyerɛ wo oni bɛbɛtumi adu hwamɔ na ne wadom na ne nkwagye me pa kyɛw tie mi o wɔnim na wo so me shape nation no yes hallelujah amen oba de mfa ne senka amen why na de wo ato no wode wo atwere no why na de wo ato no so and ne wo nyago tu fu ne say hwɛ bra sister me ginidi but me family shame yes and nkɔfo bi de ɔmo akɔhyɛ ɔmo wi akɔhyɛ nipa bi de ɔmo akɔtwe nipa bi ama nnɛ ɔmo nsa si fam ɔmo sɛ there is no god ababa no pa hyehyɛ wa bɛka sɛ nyankopɔn bi enu nipa na adu hwambɔ creator no nya wo hwee creator no nya wo hwee nipa no asɔre ati awo nipa na adu hwambɔ nya wani mra ho so ɛmfa ho nto nipa so o ni titi kwa bo ɔmo de mo ato nkɔfo bi so ɔmo asa ne mo dan advices mo de mo atwe nkɔfo bi no ɔmo asa ne ɔmo dan advices ama mo ɔmo dan futufu ama mo ɔmo na ɛha mo yes wow wasana ni futufu ama wo obedi wa wu na ni wadom ne no nkwagye da bible kasa kyerɛ wo oni ko ma warning yes o ma warning kase pa yankoye sem enkoye Isaiah 51 Isaiah 51 verse 52 ni enko me pattern verse 2 no ai o se mo hwɛ mo agya Abraham oni ko kasa kyerɛ o se yan agya Abraham ɛne Sarah ɔkye mo mo no ɛne Sarah ɔkye me yan ho yan so ɔyɛ baako fo na me fira no oni ko fra Abraham nko a nanso bi hyira no nanso hyira Abraham me ma ne dɔre ɛna ma Abraham dɔre yes o ma Abraham dɔre adenti Abraham de no yɛ ko hyɛ yes Abraham bi na no ɔse ne hyɛ no fi ɔbɔ ade Yankopɔn nkyɛn to kind the book of Isaiah chapter 2 verse 22 to Bible Bible nkasa ne yanko Isaiah chapter 2 Bible nkasa verse 22 ɔse de yo wɔse mo ntwa mo mfiri onipa to Yankopɔn ma yɛ warning sɛ yɛnyɛ dɛn mo ntwa mo mfiri onipa yɛntie mfiri onipa dasani a ahome ɛwɔ ne hwiri humi ɛwɔ ne mu no so onipa no saa nipa no yɛbudi den koraa nipa na humi ɛwɔ ne mu no wɔse yɛbudi den awo bi di ni rahyɛ nipa nim metene so anum asɔre one day wotene so anum asɔre wobɛsɔ no wɔ ni hɔ yes otu bɛsi fam sɛ tim wobɛsɔ no wɔ ni hɔ otu bɛpem fam sɛ pem mena meka kyerɛ wo wɔnim na wo so na wadwe nyɛ sharp amen ni enyan na we watu we so mesrɛ mo papa watu aba ma party bɛn o party
waba power odi ura share mu tina akasa no yes yeah ura share mu tina akasa no obi ti no ato party so man na party di body won ti bi nka ti da party ni be ko opposition sa be ne for be yi party ni nte e be kan se man fa ko mun nya ko pa hu o se mo o se no men kam ti ko nya su tin kwase se wan ti nya nka the party na budget party ni free up and you na be ka the party na yo na na mo kra na discover ko na me kra o ma di me hwambo na me di o ko me koma mu nyina o ma hu de me ye nyina ho na ka cha nya ko pose no men kam yes you be di ti ka wa no tum body infanti asiamra ne ma ti nya ko ma ye one was Psalm 146 verses number 3 Psalm 146 verse number 3 what's the yo mumfa to ahim for when you go my one was a main wo yemfia wonya dai and to ahim for yemfia won to ahim for so ana onipa ba ana onipa da sania kwaje bi ni mu so kwaje bi ni mu ebi say adentira ni huhum fri ko dan na ne huhum atini mu be fini mu abesene kodotiam ajawadwo edanwara ye ade ba ko ya ne say hwe papa bi wi won okay nipa na wagu nu hwe senka udi ti o wagu sa adwombo ne ko wagu di adwombo ne ko wow yare che no omo de tambo no ni ka kidi kra ni samo anye omo de kwato hospital no dampan so efe ni waka ni sana mu wow obi akọ koma omo ni sa eso ko jan mu no wa mu ya ne sa ka kini shem onya na be fa won wa dwi ni bi no di pasu obi a wa yare serious no ni ka ki ye fi ni sam no wa mu ana nsa onyam na be fa Bible kasa what's it Bible see me no me any fe hu to ni paso ebi say ne hu fi e fe ni pa no hu free ni mu kwa o sale kodotiam da kodotiam number 1 na edanwara na da obe sale kodotiam timo boy ni na timo bo fa hu nya ayira fe na ato ni wan sankeka nene wadum ne no nkwaje da emfa hu ntwe nipa na inshira Bible see inshira nka ni eni de Jacob nyankopon do odi ne ho kwatwiri Jacob nyankopon no odi nyankopon bo so ba sanse ay ne bo afo yes inshira de ni de rade inshira de ni de creator ya weso ebi say ono yo so ni asase ono so bo asase epu ni de wo nyina epu de din a epu no de mo bo nyina ono boye de odi wani hunu nyina ono boye etu de din a oni nwambo ono kwa ne kra no kreda ono no kita no kreda orofo na me present me show the creator to yo wow ma che onipa na do ho atwere no wow uje ni nipa mu mprahe nipa ni hwambo mprahe so utie me na nipa ni hwambo mprahe mprahe nipa ma usensi fam awani ma so still unam na de bia profo di wachi yo omo na eku profo so na di wawuo samundo nipa do ho atwere obi wo de ho atwere nipa do ho atwere ni onye obi ase de opa papa yo debi de bia yankobro yankopemba negative side ne nkwa no obo awo ontiri plan ma se esimesi bra beji kwa yadwuma yo beji ska we ko bobra ne mu de de bro de otimi boawo tutu asem nu kwasi asem mu ade o very good man and am wani dan so yi tuba kwan ubeko wanim daache bra ubeko krom da ben eso emanim aka da ba na ubeko krom kankrai wa bra do ho atu ni paso be da ko krom kankrai also won so ntimi hwamanim da ba na ubeko krom aka ya idie me se da ba na ubeko krom yeso emanim onko what do want to ni paso best payment just over krom hanum when da so nyina nipa tun ko wani mu da de bie obi ayo obone nko a de bie obi ayo obone na so yankrofo den de bie obi ayo obone so yankrofo den oba de mfa ne senka amen me see mfa hun to the paso you say the creator actually kwan when da so nko ye creator no yes oji papa ni oji ma mi ni but o wi na de mfa nche ni mu o do ri ehye ni no ni sesi fam say team nyakopo sa be kesa ma yes o say no menka o so adumi obi odi no to the paso yes nyakopo ma woni woni mna ho so woni nyakopo se menka sa menchira o say mfa hun to ayin fo so debi kano mutie what's your mumfa mu to ahimfo waso e ana onipa ba ana onipa da sanya kwaje bi ni kwaje bi ni dan ni so ni huhum fri ni hu
woni mu free ko osane ko dotem no asane ko dotem eda no obeti so ko dotem ni tiri mo boy nyina na ayira o kan Psalm 33 verses number 6 to 10 na ajawadwo verse number 6 we no kan 33 verse 16 to 22 ko 33 verse number 6 ma won nkasa awrade de na sam na yo so wonyankopon so de na sam na bo so de bo asase we wodi nanum honhom an wodi nanum honhom eye ebu asafu an wodi yemu asafu nyina oka na won ma ye warning e chen say ono bo Onipa na o ma warning say hey unia no mfa ho nye dai ento no so ono di ebru esie de hodo nyankopon na bo wiase bubo ne ma nyina ye de ni ko so ehuni yeti ma asase so fo nyina so no amu tie bi nyina obi ancho na dwin ko se creator no so wona woti asase so nyina wona ye tie asase we so nyina mo fare no obi am fare creator no if so ono ka ba so ono na ka ba mu o sa ejina ono se ejina ono na so do ho twere no oma amanaman ejina edani hunu obi bi ejina wa bo wo obi mama na ye hunu oma aman adwene yakwa obi aman nyina adwene timi yakwa wo nanum verse number 16 nyankopon ka chama chero 16 what ohini biara emfa dom do eni biara o se dan ohini biara so wotie me no won fa dom do eni nkuni odi na watu creator so on fa dom do na edi nkuni mo obra ne fa ahode kase ni ho wa odi ma odi ni mo enkwagye mu no na enkwagye mu die oponko oya de hunu won fa na ho de do eni odi pa do nji ni pankwa wow creator na ho odi ni to se ni pansam nchira nyankopon nsam nchira na me nipa ya defo yes you fa kwati kwan bia wotie me na fa kwati kwan bia later edano nsamone o fa kwati kwan ya later edano nkwasiasam so mpa creator ne de no abafa kwati kwan ya later na bedano nsamone do can prove 1022 tie ba what's awrade se ni nsam nchira ene yo defo ene me nipa ya defo obreduma fa bi ka misika obreduma se ke bi ka ka ko reduma power bi ye ba me bi wa blow 2 bags na dan kwachi ontimi pagya ni ti sifam ni we bodyguard ono oje 1 cd ono check road amano wow ono check road amano ono no pago ago akwa no ono so aburo ndi ontimi pago because homia no a ode so aburo no ono yes ti sa homia mfa pago debi and we bodyguard ba so oni nanim 1 cd nti onso pago maybe say aburo mienu na dan sisi eche ode ba no aburo mienu na oso de ba no say aburo no ahene o charge now we obisa say dan ben wo dem wo na bisa say de nyankopon ka wo trofo a o say nsam nhyira ene yo defo ene me nipa defo obleduma pa kwa nkrofo adwuma bi o mo ye kwa mena bi obi hyam kwa mena bi obi hyam o to something kwa mena bi obi ye say won sika no de bobra da bi nyankopon nsam nhyira na me nipa defo yes o break by yam fa bi kan na ka tisa dia ka power fo nya ye eno de ye ka power fo nya ye kenye mo bi mi so bi timi kodo obi afu okwata brako obi kwa kodo power pa na bisa se ni ahin de man wow tinna ko si kwaya no ko bu kwaye ahin de man ni so wotie de babo ne kan fa huntu di paso ni se di bebe du hwambo yes wotie mi am wadwenya sharp woni mra ho so kra wotu wata de tiri no ko verse 18 no what's the share ose bien awrade ni wona osuro no so woni ko post na ni da obi osuro no so wona ni ede na do yeso wona wodi wani ato na do yeso so obeje o mo kra firi owuom wona twedi ampo ya wa hyehye bo mo so obeji o mo firi o mo kra firi owuom wonya nkwa no mo nya nkwa awa brabo o mo bo yeti ye kra twen brade ye kra de twen kreta yawe ya buafo ni ye cham no buafo ni ye cham ene do boss ro ba asase no oni ni yakuma beto ya yam efrisa anya president animu a yebu nyankopon mu ni yakuma to ya yam efrisa de yebu atudin ko so yebu atudin kronkron no so awrade o nyankopon ya we no ma wado ye entan ye so do ye na be tani paso sedi ye ni da so no ye ni nani paso woni nkoda greater no so oni bebedu hwambo yes Jeremiah 7 the president the flag bearers am work party mu eka no asesa anka sanward ye nti wo political show bi am da okay ye nti wo friends say rally bi am da aya se meya onya bibidi fansa show bottom esi bibi so me baba bua ma na mamo yes me ba mamo di musa ro bottom esi bibi so Oma Jaka. Debbie. Viens and Chemo, but it's answer. Yes. What is answer? Wow. Yet you want to the person. Because
president no so ba on so di ho to bi so say simesi okọ ha ba eboa me pa okọ odi nkwasi asam ho to count the book of Isaiah chapter 1 verses number 23 the Bible Isaiah 1 verse 23 Bible say me nka say was the man so hwefo was ye man so hwefo ye man so twefo aye de en wa to mo so o ma dare de en man so twefo ade o mo nyeye o mo so o ma ye man so twi ene abomode chan we mu wa abomode chan wa ya wo bre so ade ne ye ka jade o bi de atwa mu no onye nti ne yi ni si nchen ena wo bai wo abomode chan wa ya ena nkofo gusu kasa no na nkofo gusu kasa no wo fo se babia wo di wadi cheso abomode ho atwa mu o woni mu a wa den atwa mu se wo penso de no obi hwe so ko fa bi be book ba to ka kese me ye we ma ye enye no obi hwe o wonya de wo che no hwe de ne no nipa ne kasa o kan na sam wo ko fa de atwa mu a obi nyi wo ntum da ye bibi ma nipa no so ye bibi ni penso asam no waka enye de atwa mu o ba de hu ye mabo bible se mo ya da ne man so twefo dodo ye de wo atom so na fo se mfia wo ntom so asu nipa de o mu edu o mu ra hye mu no do so papa mu rashe mu do so papa both two parties ni nyina I say ba ko ya warm up ene so say ba ko gusu obi ya warm up the day in day o say sin to bi ko ba bi din to be jina oba boss o de man so ba no so abeso ba bi na ho so adwiri dia mo ya ni yo madane man so twefo any wifo namfo madane wifo awi nyankopon se mo ya awi onyankopon se men kan je se amanyo fo dodo na ya awi mo ya awi mo ya awi barawo o mo ya kromfo adi na mo ya kromfo tie ba boy wasi won nyina pe adamude o se dodo na wura party mu de nti no ma wura adamude wa diaketuachi bebre diaketuachi kakria bi no mo di nyamsuro gwagura mu ho ba wo se dodo na dia ketu achi hwe babu na menkwe wasi woni manyisia me na me cho babu no wo se madwuma na ni suni ne bota kese ensem bedia mayefo awisia ti da be na awisia num awisia ensem be firi manum aw eso ye bibia na adwi nyanka ho na o man na se adwi na o ni bie ho mabrofo no doso ye be kan so ye ba power ye nyi mabrofo e wo manum die nti na se ko ba se gudwen party bia ansa na party bia ba dwe no sana ya ekam ya sisi o se muso dia me kam bo adeti na yetu aban bia na aban foforo ba pena man fo chesi toilet okay ifo ne ko chesi toilet no ayo man mu ni pa bia betima ko toilet aya man yo ni bi ni party aba power ntino timi je toilet mutie da poso ko adma kana na otie pa ni se obi hunu bi ntimi je toilet na je se o ba ba na aban tu timi je toilet ajibini wanka sa fa ho adwuma ye na obi ni waji mini amutu mirika kwaje toilet na ba ko bi kura mi mu meti bi kese tankeke to boot na mafo dimirika akwa no she inside ko wona free side no na ba to free no bi edware fa window mo o mani to boot ni to boot ni na ba no so do kwaje omo so no kwaje ba kwaje take it edi na mo chire Bible see yam fe ho ntomo so but wo ye niam bia e dead say the Bible aka ne no kore yes ntomo gigi ni nyina awia na asa nto anya bia no anya bi yakopon emie proma wo amen omi adwene num tie Bible woni manyisia wase mo ni manyisia kuna force mu omo ti do mo wato mo so ana mi tu omo se munyai oba no ye bibi na beboa ya ne yafa wa mo ani ato ya adwene kwa baabi yes kaseti anya kaseti ya say mo ya me yafum ye nyankopon o se emfa ya ho ntom so yes aso mo ya me yafum kasala me ngo enti awradi asafo ngadi ponse say mo be manisia ni nyanka ni mobrofo nse sifa mo dia nti ba so tu fo nyankopon wasi me na bufu hie so be yi na bufu hie agya wa do tom so wure o so be tom ya ri aba bobom no mo nya dia mo che no o ha bia be ba mo so no ha bia be ba mo so no Tonya post no anwini nipa ho a to problem or how about tomu Bible say you when you da o can the book of Proverbs chapter 29 verse 1 the Bible how do you be tomu 29 verse number 1 o se menga say yetu about yasam o se dia the party free 28 no what about you for tane
Dabi mean quotation 29:1. And Kenny Pa Was he any Kenny Pa? or sending a corner. Ya kasa much amontie no asem kon. You be putting for free When you post be boom for free mu. I know near draw. I won near draw. Ti some fo say mo yare ba ma kokko mbako abrocha kwasam yade a. Wo se wono nso tetam. Na se mo ya kana se mo ntie na de mba wa na mba wa bia. Obebu mu mpofiri mu a. Anu near draw. Dey say hospital bi anka ho. Ti ache wo prekopa na na acha ho no. No draw. One touch. One touch. Okay. One blow. Knockout. Pow. Na daw. Ti se wo fo say yare be che mo akwa. De bia na be kwakwa sa ho yade aba. Me patcho de na ya bo o man no. O famu de. Yango pose yemfa ye ho ntomo so. Mo ankra mo fa mo ntomo so. Because aditi na obi opanyi bitiri nya ade bi say ye we na nkwala ni nya bi nye. Ye we na nkwala no nsa bi nso nkwala so. Na obi kwatena so. Na nkwala ni kosu. Akasam. Na nkwala ni kosu. Obi atre bi so. Ye man nkwala su. Eti hwan na sese utie mu a panyin no odi dwumadie no hye obi nsa no na kani fam de waye o odi no wato say dipa say esimesi de me hye nsa nkwala no ganyi bi adi utie me na eno ono ye di panyin di ni rahye di mu eno wadi nkwala no hwambo awo oh bible kasa odi no wato nipa no so je na chama nkwala no awe boss nkwala ni su kwani su musu ni nyina musu sugu panyin so yes so panyin so di rashe obi mu kwani so di omu rashe obi mu on se ne ekọ no eti ama wiase aye ye bible asem no okele mu do o se amfia wontu nipa so nipa bedi ehwambo okay Psalm 60 verse 11 te Bible. Yes. Bible. Psalm 60 verse 11. Verse 11. What's mean say? What's it Onyankopon? What's Onyankopon? Beboye. Ahunhiem. Na onipa mo a. Na bebia ye we dey say di nipa mo apa de. Ayokwa. Sabe si antiensa mfre creator so me kwan a. Nipa mo quotation ye me dodo. Te Bible ni. What's Onyankopon? Onyankopon ya we. Beboye. Ahunhiem. Bebi ye giran. Ya hu kire yi mu. Ya hu kire yi mu. Beboye. Na onipa mo apa de. Ayokwa. Hey, c'est mood. Mais si vous tirez radio, na mantem adie bi esi. Nye free minister bi. Na nyate. It's in the pipeline. Hey, we are working on it. Hey, Johnny. Omo bofu we, enye si di enye sa de kono nza den. Enka. There's a pipeline. Nyate. Say it's in the pipeline. We are working on it. Tabo Philip yo ne kasa mu dia. Tuwaje. Angrai. Angrai. Ebi oda kwa chano. Nya dia on sabe. Pipe no asododo. Pipe is chefo. Ya we hu yemo. Amen. Ati nya se wo mpa se Onyankopon. Psalm 60 verse 11. Beboye. Onyankopon ya we beboye. Na huhiem. Boye wa huhiem. Na onipa mo a. Na onipa mo a. Eyokwa. Onipa mo ayokwa. Do kan Hebrews chapter 13 verse 6 te Bible. Yes. Hebrews 13 verse 6. Into obodi asem. What say? Na ema ye di nam ye kase. Enu na se ye de ho to creator no so. Na se ya we ye tie no ye akoma so ade man ya. Ye nim se mfiri ni pantinu. Eba ye nam. Ye di nam ye kase. Ewrade ne ye boafo. Ya we ne ye boafo. Ye rinsuro. Ye nsuro bi. Onipa betumi ye de. Onipa betumi ye de. Ye twene creator no. Ye ntwiri dipa. Debi. Actually creator no yantwe nipa oba de hu yambo amen on fa me ngusira me gu so on woni so ntew amen na do wato so wadi hu amon prai bibre obeso okun la sho ana woni mra ho so amen yakopon ma won no mika yes chapter 7 verse 5 verse 5 ti Bible monye adamfoni Bible say wo kura wutie me adamfo sam hwo ho ye enu na me yonko no aba obeliku tape eni Jese dia ba social media no. Likiliki ngwa. Obi kasa o yembra yen nkomo so da bi yen koda na chi. Why bibi oh yes. Jina ya. Mawo sam nye ntia o. Ujawa nu. Jawa aju. Oni ba nu kasa 1 2. Aso wo wu kranka ye.
I said, Yabano. Ebe more. Oh, yes. Ebe more. Madame, dear teachings. Efa, young people is not to chono. Opa, go tape. Yeah. Go preaching. Ewom. Come once. Me can was some. Said yes. Me said yes. Tapes ebe ba out no. A young woman, me shall meaning say. Sanya man akoso de ade baba no. Yeah. Pakotie preaching na kotwa film. Oba de unyam bo. Amen. Me say de baba no. Yeah, emuntro. Yeah. Say aso for mu yam yo. Must mo pensam. Me preaching ya. Ya de asem so me me to bam na me ko. Say obi kan wan me be ya no. Time be the time. Won go shame. Ogwadman ko kasam we. Me to bam. Yeah. Biti bonyam sa yeah. O kansem ya be amfa no makawie. Yes. Ona obre. Sembe yi mi ni bibia ye. Atofa mawie. Yaka. Eda obam. Mo twitwa. We twa. Do bia beka bia ewiase ye. Asam pani ba hu say yankwagesam. Epem ope. Wan kasa no afade wo. Sekan yo twa. Wo amia ukro fast. Now the asem beka de be ma wiase anya agye me ho. Me beka de Nyankopon ani beje ho. De be ma wiase Nyankopon ma yira ne be hu left and right. Yes. Ya we me proman de ma. Amen. And now you dey ma me say me kan Joseph fa hu to the paso. Yes. Munya da mfuni. Ya nya fundi adam for some. Tonyo nko. Wo do wo ton me say. Obi won mo a hallelujah. Amen. Share. O kun wo fie ko so abontene. Bisu obi wo kun wo hinfa. Efie. O kun wo fie no akosu wo hinfa abontene. Obi ni wodi nkomo ye fe na ni asenkyene ti ko usa. Wase nani mwamuna ni tirim. Ebe. Ehu. Ye fe na prekesema. Ebe. Wase nani mwamuna ni tirim. Woni me de wodi patirim. Woni me de wodi patirim. Ado wotwe nipa. Bisi obi sati so kind of story de nipa ya no a. You know. Debbie. As a still. Dini pechi. Odini pechi. Menka se nini pa nyaka o. Debbie. But me see ni jiwudi. Oka se mi ameti. But me fa me wura nyada anshom. Titia. Na okro. Anya da mfuni. Wo do wura hye ni pa ni mu a anu namba ni sa no anya na aka wanu aduro. Yeah. Tinyago pon na me so to fo ne. Amen. Anya da mfuni. Bible say anya da mfundi. Emfa wo tonyo nko so. Emfa wo nto wo donko no so obedi wawu dache. Ko ba mu no da okukum. Ya ba bi odi akofa so. Nyankopon. Wow. What's papa? Mami e. Oba oda okukum papa. Ne hu na wianwa no. O yire kra ho ye. Me pa cha papa. Yeah. What's your yire? Yes. Papa, hwa wo yire yo. Mami ro okun ye. Wow. Efrisa oba beni. Ebisa oba beni mpo. Obunaja osaseni. Obetini abu, obetini ayiwa ma. We obi ahwe ne ba ma na ko university. When na ma. Papa no fose ko hwe ne ba ma ba bebo ano. And na groja bedo ne ba ne ntam. Oba ba so ne so so tia ne maami, na maami bi ne ba ntam ayedan. Atete asu bi abewura bode fo bi ntam manne. Ankasa kase bi ba. Tendindi manne bibi yesiwa. Ba oba na bua ba ma no. Maami no babo so se wo ogu awade anu otom. Woni tafiefo. Woni pefiefo. Etimi na tam. Etimi dan na tamfo. Esi se na de ho kwato ni paso. Ni pefiefo etimi dan na tamfo. Esi se na de ho kwato ni paso. Wodi rashe ni mu no. Obedu hwamo daache. Woni mra ho so. Quotation ye kan bi no tie ni ye. Munya da mfuni. Bible say nya da mfuni. Monfa mo tonyo nko so. Ye mfie mo nto yonko so papa no odi wachi dwom no na okoba no. Hwe. Me pa chowe. Obi timi kase, obi timi nyi wonante. Na sem no no oka no. Ti ayo. O pie free unche ya so de oka. Owura oba unche so de oka. Maybe o dangerous. Nem ka chiro. Papa ni plan bi no. Obi timi friend na bless best na chisan. Obako. Na we a friend say director we no. We no dey abato na no adin o so ka kuma to yam. Ma go ye free trim. Sa. Oh, yamunya. That's on the camera the two up we ni bibia ka. Me say planning na. Okay. Mate. Eti wa man kola no say plans ni ono say no. Onye pie ba so. Once was say no. Me na me ko here na ko here sa. Oh, why are they? President. Hwa ye? Yes. Ebi wa memu onum. Wo da fon san ka nipa na betufo. But o di nipa no so ko jabon to ka che cruise bi so na we mi ko duo yesi amanse san dwere no. Oso fo utie me na. Moni mra ho so. Na na ohini bi tie me. Moni mra ho so.
Langard no also won some adi benyo no bogu oni say ya de papa aso abo atu agu owi no kwa biana no mo cruise no aya no kra so ko ye nso so no kra sa ade ko no sesa namba senka ya de pa anka sabi nka we asem ye ni ho but odu dom no mu ade oka no ake so kura se kosua okay teza wo de ade ni bi wo wi ase abae Asamu oba de fa ase begu so omi adwiri no wo ti asam no nkwa je sam na ba ofi munya da funi ba mu se nya da funi emfa wo to nyoko so emfa wo to yonko so oba wo da na nka wo yi obi futu fo kra na nka sa de na ko bo obi amane so wo na wo tu obi fu we kra ko kan ye de so when you obi enu adom na no tu dupa ne fo obi sa kwashe wo kan ye de kukum babu so oba oda kukum kura ne hona we wano wate mo buru aya mo kan kwase asam no o buru na wura fi ho to yire hu weak point sa o buru a na wujimie nti zede bia no ubedi dia no amu abu because hona liki mo so leak tape no okay no so start leaking information Kikasa hey babu so yire oda kukum kura na ye den we wano asole penya wutie me ne asole penya muko asole meeting utibi ko boy ramane ene ma oyire mfa na asole penya ni wow na mfa na adwuma yes yeso hemani once we fail asole penya ye asole penya obidi na asam ye di asam obidi na asam abeto anim Onipa ne se osusu hu akire obi a enye ye wonya asole penya se wote sa asam uko boy ramane wa hu oyire uko boy ramane aye den asam na pie oyire su no e konkonsani asate de nante won se asam na pie me se asole penya wani magu ase nipa dwini de no oyire hye o mu se woni obi osusu sa asam we kire wa obetimi amane mu aye papa wa oyire wa ko boy ramane ma oyire ahye rigwa odi egu apampan so no de don wato so ana wo sele obi ehintasam Onyankopon fa ne sanka amen omi adwure nim amen ti pa na nu kura ne se wo asam ya wo so ko ka kire obi so wo asam a wo ha obi mu a ehye nkrofo mu o mo se be ka kire nipa de ka fanya mu wo krofo hye nsem hye nkrofo trim because one kobo amanie ene ko no akasa ko fa magofo ene odi ko dwom no bo de gro se de metie ni a keye keye ba oda kukum ba busu oba oda kukum ne hona wiama no ne ho kwa na wiama no obaba ni papa se wutie me na wo pese ohunu nsa ma mi wo pese ohunu de wo wuni nkuntam a adet na tokoba bu ntam a mo hinta se mutimi yipie e se mo nkasa mo nye papa yes tokwana ba mu ntam no na no be je na kanti ma gwa se che me na kasa me gimi na me down me ti odi mame papa bobu pene mu rafi na celebrate si but yes we take peliki but you wait take peliki na bisanse blood na tape no enliki ye no mo tsai de na ba ni pani ni pantamu a mo obi su se me ni ko din ko me record no me record no betomenyo na me record ni wie na de bia se me ba ni me ni ntam no ma bo tape no diempa NSC ndi se mudi besua nyansa aya mo nhwe mo yie no nko na bana mo sere no aya mo wadwe nya sharp na hu ni say anything can happen wadwe nya sharp wati sabe mprediasa wadanya akokọ udidi na wura fi akroma sa kwa na ote onche betimi adanya akroma unim so betimi aho kwakwa unim so betimi aho kwakwa to abana mo sere no enanya akokọ e ma wura mfi ho no betimi adanya akroma ho yes ba ho kwakwa se o de wo sere ti woni mra ho so yes utie mi mo adwenya sharp udi nkomo no wa mo wani aba wakotwe asem na beto wo hwede wo so betimi akafrim so you obi abehwe ho yie no abehwe wano de a ka beboa pa yes beboa pa ka wano tum wano tum Ghana ni bi ehia nwanko a yese ene eno na be consulant say ushi obi a see ya ushi obi a adeya leak tape nko bi na ko leki ni mie na leki tese wiase ye
Jeremiah 9. Jeremiah chapter 9. Verse 4. Verse 4. Munhwemu yi. Bible say binu ye wiye. Mu yonko no ho. Ye yonko no ho. Na obiara mfa ne wonto onua biara so. Onua mfa wonto no so. Ebi so onua biara. Ebi so onua bi ni wonam. Ensisi ara no ne nam nyina sisi no sisi so nim. Ayonko biara. Wonam din se kuro. Na mo nyina. Wo se eno obi ni obi yonko pa nam o. No sabe mpaduasa. Na yonko no fa no yonko yere. Hey. Nam siri ye bibia so na yere o yusu no wa wo yonko yere unya yam kyehye se wo yonko yere na sabi plate so butu so mu akukudro wo yonko yere no yonko yere u yasa na besere ko fa wo yonko yere butu no so edi wu nia na hu ni san wu nia no a hu ni san aso se mpra bi na wotwe o wa de wo ni se wo yonko asimesi ne yiri ni na ko butu so na wiye na no yonko be din komo ati je wiye be boa wo ti je wiye ye do from yonko do from onua bay onua be ni wi onua be ni wi do from yonko ti onya yam se wonya hu mobro wonya mi se achiwade na wo yo no e be nya wo dabi e be nya wo dabi yonko yire wo nyina twetwa won wo bi ni yonko nam awashe ni yonko mam awashe ni yonko mam wa washe ashem akwana washe wa washe ni yonko mam ne ma wo onim se ni maka nto be fi on mo yan kwala na we ahwe tibi to bi on wan se ni ba na gina ho to taye na do ye awashe ni yonko mam ofiligam Ezekiel 22:11. to ke Ezekiel 22:11 me ka babu ya na me quotation me ma Obini ni yonko yere. Eye chiwade so obini ni yonko yere ya de ayi chiwade obini yonko yere o sabro mu tie mi o mu nyayo still o de eche ya no ye wa wotu asem what does you use ga no I feel two gaps wo ye yonko ben obi zu kunasi mu fi obi su ni nase nada nasi ase wo ne ni giaji fi onyina nasi be mani shoot onto o shoot no banto money pistol obi zu to ni niaba mu obi su to obi ani niaba mu na onu ani niaba ana do no dia mu say more sleeping with that information what mo na obabu obi to onu ani niaba mu na ni niaba mu na anadwo di panada no amu sa no da je mu no so ye di no so aja hye no ku what ta fa bat sweet jimie ni ya be ma fa akwa no atum monsieur bible say ya chiwade yes to ni mo pocket say emfa wo to di paso de ya fa no to no a ya fa no na oda wo din no wonye na de ko fa no so nye den utie babu yes kwa de fa ne sanka amen obi adwene nim omo ni so ntawo amen nyankopon ya wase mi ntu fu se mfa wo to ni paso wo ye nipa ben wo ye yonko ben mi kan sanka obio mi kan aka obio mami mi kan na kwan kan si kan obio mami Mika chapter 7 jawajo e part of verse number 5 no jawajo monye adamfuni babu si anya namfuni monfa monto yonko ya mfa wonto yonko so oba oda kukum wo so oba na oda kukum ko ye very na we ma no because that enja onyonko fa no nka nkyerɛ wow onyonko fa no nka nkyerɛ ɔno nam nyina sere kɔ ba nyina onyonko fa no onyo nim se wakra ko no yonko nkyɛn so kom ye yusu no ya se nyede because obe me bi hwɛ bi wɔte ne suo awo because obe bi so wɔte ne suo ɔno ani yonko pa na ne koni ne da ɔno ani yonko o ne koni ne da no compound house mo temu nya yam hyehyɛ ba akokra uni obi ti compound house na wa yonko ultimate sanction won in chance remoko unim say case na nya na tima na ni ku ne woda na me say o he manim compound house amotino utimba wo yonko eku ne woda ewia ho emo ne beda de wo yesi gani ba kwa de fio wo me fio mema nyina e wayire nyina ne wada hey na wo ye hwan wo ye nipa ben wo to na anya o mosere tim no bedidi ko he tv wo mo dem
Sad you from enchanting the from iron cotua dear. To us, say, be a sending by Maso de Co. I say, you could bear my deco. I would go to Moko. Asra, yo, I say, you could bear my Nitapoli. You go to I will. But the Kawabe. And yet, what's that young? I'm a TV. I sent change. I said, Seba. I said, what drug? I said, Wama. I said, you could bear my Nitapoli. You go to Moko. Don't take compounds. You more than when him also. We are young Quaben. We are young Quaben. We are tenant bank. Yanko Possi and for you won't see him for you when you're there. And to so. Hallelujah. Amen. About the mere program. We are Nipa Bess. Who are them? We are the Oma Bino. We are the Abana down for. Who are Bino? Who go a banana and answer Oma Bino. Hallelujah. Amen. Obadi amfani senka. Partnership we nipa be wo. Yamfa won to so. And I nipa be. Obadi amfani senka. Wo mi adwene nim. Etu okan se mi akyerɛw e wo the book of Mika chapter 7 verse 2. Okay. The Bible. Mika chapter 7 no. Verse number 2 no. What in the papa ayire fra. Kese ni papa ayire fra so. Tinfoni ni pam. Tinfoni ni pam wo. Enne o pa ko track him. We say o track him enne teach my one. Okay. O track him. No obi all your rasta. No be try champion. Na ba na Sister Trevor. Oh, there please. Yeah. I'm coming in. Oh, sorry. Usro rasta man. Hey. No what tell you about time. Hey. Okay. Sa kwa no about time so ti wono. My gentlemen. Wow. Still criminal pa. Yeah. Me see in Ghana, nipa 90%, majority in potential criminals. Any potential criminals. Potential criminals. Wakot was sorry for Rasta man in China. I quality 1% peso. Menkase me born Rasta for basu. But ube slow Rasta man because any Rasta no one. Ube taking so a criminal. As we be another Rasta in a gusu keke. No adwane fini China akwa charge obota in China. Ha, comforted them one at in China. Okay. Tino. Ube we are see ya. Ube we are see ya. In the papa, in the papa. I love your sassiso. Telephone in the pump. Only pay for the telephone. If you have been in your side, when you have the time, there will be a word. When you have a and no beach to soon in your day. Fidie, as this sign will be bobbing channel needing come all recording. Also, the day, Fidie, also, I did not offer to Papa. I said to be up. I said to be up. So, being shut down. Unko ye bi nkyere wo bi na nipa ne ntofidiem na ni din sai ye ntine se bo bi tirim sa was ye sunsum ye hu mfidie yes no ye sunsum ye hu mfidie yes tirim se obi a hye no nko a se ya emie na leki ani si ya na be ko anya sa agihwi ani Dana for nya to hape ye ba woro wata ade amanse si ya ene de na ti anya na so wata ade no agodi a e ba woro be wie na atete oba de mfa ne sanka ho o mi adwene no o mo ni so ntem Bible see ti fo ni asase so na ni pa na bebu ni so ni papa na odi wachi no ti Bible wo susu mo ne fidie ene obi sum wa fidie so dim so sum wa fidie odi wachi pa dwom fo so ye odofo pa Bible ne nkasa ne yanko wo se gubone so se enyi pe bi se su gubone so se obi to afidiem no obi nkwamaniam o safuri ne busa bi ene obi odi wachi kra se bi mpraduasa de obedi enti na odi wachi wo fum se se on fa wonya dan enchaw de obedi enti o mani bi di enti na waye din da obetiri se kim what was your name? When my catcher, Tibabo, what Temufu a packet, what Temufu so packet you from China. No, the packets of the packets, your grandpa who put his own Onipa way there. What being your command transit to a babuan on no crop on over cancer and fortune war. Tibabo said you a bomb and you buy a boy, yassi, a boy, and yassi, a team, said your bomb and any boy a brain. Oh, money, papa, your money, papa, who put his away when papa, watch I am all fool said, shot. You so papa no watch and hwemo woni hwemo watra dan tawa hwemo ye nkasebia so pa papa hwemo ye kasebia no adire so pa Bible said you ye ni papa na obunu what is hwemo gru wafun say twa no mo tinfo na nipa na se wadu ye tin wache obi a woni wiase no what in nkasa ba wa gise tetanus pania na abawo
Yakopon ya wemfa ne senka obi adwene no nipa be na do wo yes abre ni yemfia won to so anasa wo ye obi anse se ye de ahotwere wo onyakopon ne ntwere no mesra bebre mo ni mra so me kokko me hye break aba ye kwaba No, she shared the song, and the dear was a son of a dear. I want so much to go to. The kingdom of God is at hand. Beware of spiritual 419. Upon summer she coat to share no be emphasis and I know 9. Anu kwasemo Soya do sudie Yesu Aji trust Awesome never tinya mayati. Hallelujah. Amen. Nobody was. Amen. Order 40. Topic can say. And found to Nipa. Debbie. Yes. If you want to create an yes. What do you mean also? When you mean also? Yes. What in your sharp? Yes. Tiba was a be okay, Nika 74. Because 74. What's the mean? Say, what's so money, Papa? Papa, now, yeah, I was something say, well, when you power Ginny, that's a one time for your one. A best was saying. Some no was see. Nipa ojinidi ono atam for one de bia ojinidi oso won sama okanya ofu akomum se ojidi we yi obi a ojinidi ono atam for we be so say ti di yakopɔ ka we trofo se mfa ho to nipa so we do hwamo ti won kase mu adwe mra so obra nyina ye nipa yes yeah omudi papa no muni papa na wo de owura hye dem no so nim bebe adwe woni trim to take the book fantasha and see na ko kind the book of first Corinthians o see nipa mu wan nim the tin yonku 2:11 Corinthians chapter 2 verse 11 o see was onipa mu hwan be pa hwe bible no be was onipa mu hwan o see nipa mu hwan eno nim de woni yonku nipa eno nim de woni yonku nipa aje onipa na se nipa na ncho se mi esimesi ame no na mi ti say abeda hu so when liku tape abeda hu nipa ko woni nam no wan kwatese wakoka wansa ma bia abeda hu nipa ko ne nam no Bible can say much now. Yes. What's the people when him getting young good depend? June Panano, I did depend on home. Yes. And any panani, if you're buying the bones, hey, Saquamin in one yet. Or of a woody, meaning some of them wabba, and some of them wagging. We won't down for baby free. I went for this encounter. I mean, Nipa for some bono. One more time for your one. A dangerous. As will be or do be quiet. No, I are ordinary one one a no. No one yes, your one yes on some word. I don't bet mass. I record Kennis up from Aguso or the two. Yes, well, yet you're a do power that will never not any contempt the one. On there, honestly, do any quiet, sir. Yes, to money, Papa. I didn't win Papa no do what you. What is happening? What I want Miss Wafru cho. No more tea for Nipa na so yet for life more the watching Kasaba you. Watching Kasaba. Or what would you to? Debbie. Or what would you to? Nipa was some young position in Casano. Yes. Or what would you to? Show you Nipa. Yes. Show you Nipa. Yes. Hana see and 2 vehicle Janson. Nipa. Yeah. But I was yeah, yo, yes, is any power to what you this command to be. A man young or any pa. Yes. Nipa near money be no yachron.
You two bottom ska, one watch them crowd to me film, to be some gibi channel no. Oh no, your son, Onipa. What do you national material about how? But don't follow and share any penny more. Or how do to help your man how? Don't invest it. Do some good tea. When you mouse no being sharp. Amen. Never podcast match of Colossi chapter 3, verse 23. Yes. Colossi 3, verse number 23. Verse 23. What's it? A Juma Bira, it means you will tear me there. We are so for. We are member. We are sorry penny. We are tenant. We fear him. We are fear. We are Kuno. We are Yere. Tear me. We are ba. Tear me. But I did be about one of the money. I did be a weird years in the end. Move from a cremon, you cremon. Some of your mother. Create an internet me. Munyamanipa. Cause all your many penny do him on way. Yeah. Sa papa na we ya. And for one to the person depending on your papa. Baby. Obi more on says fam. My papa the papa because on your day. Now what the show to him say? And you want to me? You may brother. You create an inti. If you say, what do you say? If you say, you need to say, I rather some when you person in some. And I'm being a Japadia Secretary. And I say, can you punk when you go me and your baby? Say, can you punk when you come in? It may be way so we say. So who tell me now? And you may be a president, vice. Minister, assemblyman, it was off for a church member, a penny, a teacher, a managing director, yes. From you to drink, Francis here 055-955-2686 0507-690000. Francis here will to me the 1 year 1 man on in, so to me the WhatsApp voice note no afa WhatsApp line so go screen I say Francis here now near Proverbs chapter 3 verses number 5 to 6. Wow. Verse chapter 3 verse 5 to 6. Verse number 5 to 6. Bible nkasa. What's it for Kumena? It will be a wuti for Kumena. But urade ho. And found him true. And found him won so hunu. Hunu wa kanyina mu. Ebi mo so die ni. Ono ni hunu mu, ni me die na kasama no. Be unsa besi fam. And found him true hunu mu. Hunu wa kanyina mu. Hunu wa kwanyina mu. No, betre wa kwan. No twedi ampo no ado ho atwere no no. Ono betre wa kwan. Yes. Me twa due si oba de so. Enye wani so nyansafo. Enye wani so nyansafo. So awrade. Suro twedi ampo ya we no. Na dan ho firi bone. Na dan ho firi bone no. Boni bia onem bia twon firi ho. Yes. No so mbɛn. Yes. Hello Pacho di na bia kasa free. Yes, Pacho free ba ko tikon kasa free shoot. Michia so tu mfo nyina. Papa, ne ka senya ko shwa pa. Shwa. Awo nyema pa udan chiri. Iti adamfo tia. Papa ka fie ka. Ni. Sema okay. Aka sempa ya akutu. Iti di tia mfo. Ya ko shwa bo afo nyina o shwa so. O shwa so fo nkutu nyina. Onipa ka mensa. Be dia so cosmetic you so we recording video dia de dia so me hwe amen inshallah amen obade ya inshallah bebre no onye wakoma so ade ma hwe ho yi Onipa ho nipa nye kan Psalm 40 verse 4 Psalm 40 verses number 4 Psalm 40 Bible say verse number 4 Bible nkasa insta no Onipa Bible say insta no Onipa da sania ordinary to awrade so ordinary to creator ya we so no na nani entra ahantam no fa nani nko di ahantam fo achi no ukrofo bi ji so ukodi o machi age say utwa ntro group wey group u de wa check ho asofuku a ukom wan twa ntro a wo nye ye muda atro party akwa wura mu ntro propaganda. Hello Pacho di na bia ka say free. Hello. Good evening, Pacho. Send me there. I'm Pacho La Paz. It's La Paz phone now. So daddy. Papa, I'm sure what it. I'm so now. There's no place to be out one. I'm sure many to me to my friend now. We are teaching you more.
Ministerial. Ministerial. Ministerial, two corner mouth. Amen. Papa Senka, hopefully be yeah. The dead boy my Ghana. Like I am sure you're pulling to the Naya. Yamin Slow, Uncle Sister is our sister now. That was the power. Amen. Something there. Odipu biachia. Yes, Odinachi, in Tronquan, Adinachi. Propaganda, and Odo. In Tronquan. Baba and Cassancho. What's in Shadow? Onipa da Sania. Or didn't it to create a so? No man in Hantan. One could be a hand time for anyone now, woman in Diatro. Now Nipa Udinachi, a hand time. This old child trustworthy. Kokasei. Aye! Now what an intro young was only a woman letter be young. Don't tell me you're on the own. About the Vanessa and Amen. Do go see us of with him on the own. So with the Cochan Trotton Croft also. Hey! How about you, Yamabo? Amen. The Juma Bess or Yano. I went Vanessa and Kawati. I'm one is until. Amen. Bring your mamma here. Yes. Hello, but you never got free. Go say. Atiko. Hello, but you never got free. Min Tunkai. Hello, Doctor. Meet you, Kaza. I'm Pastor Ibrahim. Very meet you. Now, a very quick Nakama me for you, Mary. And I see. Which house? Oh, you know, good hour. Amen. Yeah, that was the bar. Amen. About the issue of the on your Akumaso Adima. Also, Yasene, Namin Timimra, 70 Tuesday. Also, Yasen Timimra, Kitu Biensa. Se box na me bank wa boa me. Ani pasibano to trust them kwasi asem do baboa mo akodi to trust them. So masene na me dimfa sem pa ne mara. Kitu Biensa. Ye pon me na man 0242327172. Egumidi na se. Kitu Biensa. Odi a support ye de nkwaje sem abere wo. Na so atimi afam aba. Ye baboa mo nya nkwada ache. Na me de bere wo. E we nshira. O ba jodi me be aka se free. And that's what me from Laboni. Ichala boni fonina. That's all about saying the message now in the Ministerial. But I'm taking it digest a little bit from the topic. Me too. Then this now about the man mentioned. Is it good for our wives to cook for us while they are so bad good inside. I did very dangerous. So many say, Yanko say anything now. And then say anything now. Na said the somebody else here because Nipa na koto bi won in station so I also on your own and obi also you are nya do the talent or dey sticker atan ni container ni say on wayo ni mu na na Bible say na yanko Deuteronomy Leviticus 15:19 verse 19 Bible say nka say e ma ho sini fi o say ma ho sini fi oba sane ho sini na mo jafini wona mbu a on tan se bob ina be ma yere ntan se buom 7 days Nasa obere baby bema sabi me na ne kwado wona ne da na ne sabo ade bi kan ho kwadonto enkoti di dontoli anyo ohonte unnim na do kwa ba ne kwadase ya ho nyedan enti na nyankopon sa ne nyedan enna enko ne nkonko dan koti di dontoli nyedan enya ho alo ba jodi me be aka sa free video kasa. Yes, Bajodi me beka free. Bajodi me beka free. Hello. Yes, who dey kasa? Yeah, me too. Okay. No, what you said to why? Kasa. Kasa. Hello. Yeah, Mbajo Kasawai. Good evening, sir. Yeah, good evening. Mbajo Kasa. Amen. About inshallah. Amen. 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 About inshallah, we be on your akuma so adi ma why.
Hello, Bajodi, maybe I can free. Hello? Yes, sir. Hello? Bajo Kasa. Yeah, Apostle Kwanjo. Ibajo miti wa dauruma. If you have a quarter, Oba de na do me hoye. who preach with the Ewano. Amen. Oh boy, pa, you know. Oh boy, papa. Amen. Oh boy, they are in Shiro. My friend, 1 year new, a better Missaka. Oh, kose. I and that was when you be so afra onya. Boy, they Shiro, pa. Ojira unso mame. Ojira unso mame. Timoja muyi, misramo. Muyi. Hello, Bajodi, maybe I can free. Shalom. Yahweh shalom. Ajabi ni mkasa free labadi. Oh, ajabi ba ko pe labadi fo mu pe baby man yo. Na labadi fo na dosun. Hey, Apostle. Ajabi. Ojira unso. No man kwatenke ahomden so wom na wonyi ntel. Amen. What you dey sempa na brain say me ka me na nede motu anamo no me dey say to motu anamo. Amen. Apostle was anyumere mo di na aka me pa me ra ho. Oh. Apostle hwesa na me tikoto ba bi. Me yonko ana me nenete. Eh so ba kwa brochi. Le boa no di sika boa. Apostle say me kasa ne and a brand tie be ba be fa me akwa America there. Ene eje tumian. Apostle eba no me de me ho to asofo so. Na me 90 ya ba ko on sawan pa. Apostle ka trem se so no antina na na me famia. Or the man to get to farm. That's how I happen. Apostle Michelle and I know what you use to grandma and what talk for. But who make the apostle show me one or catch them is on singing for manna. And I'm semi pretty beyond a catch them say, honey. The apostle who would be who cried the another catch them. I just hope his son is on some command sign of Apostle almost modern. Almost say now who when you pass you. Ya pass them pa the go monum. Amania pa apostle amodia go with me afato. Na nya wan so mo gu so amoto mo TV station. Bodyguard any consider upon. Amodia ye mo mo so kra ni on be ton mo atore dan na ngaza no mba be ton. Na mo di mo ka obi da ka o wa ja be ada na we ni abreta. Apostle amania mo hu okofo we nsam. Apostle ya science kura ya science ankata. Oh, amania ya hu apostle. Yes, ya ni ya num Yesu moja. Ana msompo ma msita ba ko. Obisa am say na apostle kwa ji ya say ya da na ja be o fa o ma Yesu moja. Say no an ye de ba fi nto o hwehwe bi ehu. Apostle neni mra asem de e koma me e ja be ankata. Mani abre na mosu ansa na me Kuse. Oh, Apostle. Yahweh, on tongue and them. Amen. Now said you may see on can on me on contract on cancer. And among that I could see him. Yet you die in the area. About the answer of Pastor Training Pastor Mensa. Oh, Mother Abigail, and you remember near bread. Make jam or hair. About the insurance. Bye. Oh, only I wish I miss Abria. Only you been a boy now 2 quine. Yes, we bring. And you have a family conquering a bit in your boy. Sabi, offre, correct me, my power church. Maybe an uncle, and no chance to watch him. Esram. Maybe I will be all so good, so I won't tell you how to Suguswa, I won't tell you how to be that. To one will be more sasso. And also, so I wouldn't be so talk at the abroad, no one's what on idea. I was sorted down, no, you be in the rush, see down, mammy. She trying to for pictures, I'm man. Mujamui. Also, Sugumus, I won no motte, almost some free at the Abramoa. Your tear yet, your tear also, or yet. Your tear being yet, your also being yet. Yes, yeah. Hello, but your deeper bag Hello. Hello. Yes, sir. Hello. The major to go down, Magaza. Like as a free Kumazo. Michel say, Crew for you now.
Mekasefiri Kumasi. Michia Kumasi for you now. Why? So for Yami Shilapa. Amen. Na me and Sana mi preach it here. Me dim anyon kwechi ma sise ma warrior kura no abome. Ko biem kitama. So no sedri no me ye jumaje 200 Ghana. Ama enne no 77 president me di kura no e ho den. More than me no to say who preach no my shows I mean to me in kasa me TV should da apart from me tia kunyum na my shows the me puna make me catch us say me kitan kwala me nsa ade be tikura na mtie ya Obadi ewe hu mobo. 777 madam for yes obi bia djuma de amame but obi adjuma ni wie ye no me catch up say a day or marking 10 cedis am de shen kwala me nsa ya Sunday nyame ya adoma eno na me de ya sorry oh obadi ewe hu mobo why no, Yami Shilapa. Amen. Hey! Nipa. Here we used to can say me John chapter 2, verses number 24. John chapter 2. Yes, you can see me. Verse number 24. Into about yes. We are smart rough. Osna yes na yes na nkasa so ono ade wan fa ne ho anto wan fa ne wa matu di paso if the no ni momo nyina so ni paso ni yesu ba head ne ehia se ne ehia krase odi ne ho to di paso if so ono ade if so ono yesu na nkasa de no ni de wodi pe ni se ni paso ba head ete yesu na kasa sha Yes, so the video is so big dini pedi so dini power dance na simesi what you say I do cry they very dangerous no ade no ya show me say ane de no nim de woni pam no nim de woni pam ya we hu ye mo hello pa chodi me bia kasa free anka cheso mi mam kasa free dono mi chia do mi fo nyina pacho na mi shira pa o shira unso ene ne se jam de tie tu but me to me nya no ma me na man de good TV this am ba beto so why but na so no way me branches doso do me wan kra we bi o okay doso but headquarters wa we share nya market ye share Saturdays we do nya market opposite police station na obi sabe bia living ya 7 ne wa obi abecho and abu apostle ko ajimo obi abecho do me nsuso ya so there see rainway on crossing na wa ebi o kwa benya ebi o Madina branches ne doso Kokumasi ebi o Asaf market ebi o Tanos ya Kotakra de ebi o Kwesimintim branches ne doso Kofodu ya wo nsukwa dini no me branches ni nyina we mi ha me ho ebobo ebe ha me ti ba bia wo pese bi ba ho no a o frɛ ya e ba behwɛ area no na ho asem yaka wa bitima ma ya asase nya renti e behwɛ benya bi school dan bi so amaya e ba betu aka ni ahwe obi su da bi ba mai nya dia ya sɔre wo ya wadiri mu ya we nhira amen pese bi ba wo area ma ya so tia dan so ma ye be baabi ti esramo a wa bitima nya baabi ni rent no me ya so nten ye hwɛ se bitimi nya dan so ma fo na dɔso saa na labadi fo no so adɔso pa we nhira mu tema fo de egusu ayeye mo dan ntino ba de admo a unsabeka yeah but station was area ho baby biara spinters area ho ya baby was so na some de rent here so e maswa mama ya so nti ya we sham bebre amen yeah hello ba jodi me bia kasa free yenye ne nkwa manoni hello yes sir hello yes ba jodi kasa udi me bia kasa free also yes on chance ya femi mano Ima kasa free. Kasa free La Paz. Ichia La Paz fonyina. La Paz.
But me no church member back on the office. Okay. Okay. But the big more. Let me copy Pentecost Mass and tell me guys. I will teach you a training. Amen. You know, for sister or the bar as well. Amen. You know, how the deep will pass my uncle anybody. And what out of my baby mamma pass it. When your baby mamma pass it, why? When you're family for dear. Aye. Na yenyape menkasa wona kotu aka ya na yeba behwe mu ya wo nshira so ma me onwa kuma so ade ma yeah. Hello bacho udi no be kasa free Ebe tempo ngasa kuma si mi je kuma si fo nyina abanya mi tino ne amen. Asere ma kai ma se o do mutu ni paswa ni to be ni mo do do mutu vali we da amen. 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 Oba di sha bebe no nyo akuma so ade ma serious baza si edi echi nipa uni so bakwa abusu bi mu acheche obi di no kwatwe obi yeti bi ba na hu se yes abusu no ache o de aduane no kra ache no kra be aduane no mo che wa yie na se we sinte bu enu anamo wenu amena me to me no amemu ama me microphone eyi no ake nipa masa nipa yenka Yesu asem ne biom Yesu asem ne mu do si e be fa nka be boan yo 2:24 John 2 verse 24. Yesu mezi akasa. Wasi Yesu na na de. Yesu si dey. Wan fa ne ho anto wo so. Wan so onim se di party to fa ne ho anto di party. If so onim mo nyina. Onim ni panti. Na ehia se. Obi di odipa wan dance. So obi se sime. Onu kwa what is wey papa wey mami wey say ni mami wey dem to osi jai. No ra de. No aye miza ne de. Onim de woni pam. Onim de woni pam. Nipa ne obi wonu a wona wonam nyina wodi ma ne nne no nim wodi ma ne nne no ano kai ade che pe onka papa bia wa en biom da woni ba bia te sa ho yes wodi ma ne nne na you good no di da fam no bon samrane na nani o babu bon samrane odi wie ya pe fi so obi na obi so ne nsa kona no o yi nipa ben aka utimi ye nipa ye de enwoto so a ka ye nhira kase pa yes obi so abomode bu nipa obi so bu na bam nipa bi no to ka Bible na kan wo Matthew 24 verses number 14 ti Bible o se nam se mu yo bedo so ka 19 ko verse number 12 verse 12 what's it emu ya bedo so but o se nam se 24 verse number 12 verse 12 ye to about o se die benti what na enam se emu ya bedo so ti mu yo na ni tua na o ye oboni nti o mudu do no dan beju se samani bebre do ai dan abeju tina obi kop free ade kro obi nchen na nipa no begina to se o kemi be free no obi akose ho wo nipa bi ko ho to nipa bi so akere no o se kemi ba unia bi so fu obi aba wa be se ha pasa ye kwada ni ko ri wo ei obi akose ba bi o obi ti akwantum ko buan krofo obi akose ho so oje watra ne nchen okay ana mo obi sun kana dwuma bono masa nipa ye krasi ye be kan nipa wasam a dia pese ni jiwudi wa hu ai o kasa meti udie but me family nche omu anyepe me diwachi ma mensa sifa mama makaseti ame bofo hello bajo di be mi agasa free me bajo mi kakasi adenta mi chi adenta fo nyina good evening apostle
Apostle, and you may ask someone by a dear my phone for maybe any young man, some immediately some girls for just send them in a package. Why he is declared dear pa Apostle Coranaway. A boy, we are not that many TV. It's young my bonfire in my quarter. Amen. The bonfire and so I didn't have any baby no about the boy, the Amaya. I come outside and time and Yassam to what almost 20 past what? Nothing will do how more no be a souffle wedding and open wire, no man. No problem. Hey! And you're by this time, only they said, oh, bonfire, okay, and we have the money at our money. We are singing now. About to a young upon car, what you want to get that woman quite more your mamma, when you're not sure town for. To me, be a better general, but I walk on a character, my chain, rather than financial nothing. Yes, there was soon young woman, there would be a hotel to be empty and years of rather than me tell you, my boy will be at you. Oh, my dear, shall we tell me the theatre? I go with Yaji. Will be a pray. A tall my toa, we take me about Bisrobia. Had the Kulamayano, Nabeka, Yabobi. I said, when you said about it, I am quite man who I could kill me now. Oh, my dear, Bobo. Yeah, but you did my baby. Hello. Hello. I'm party of the capacity to watch it. Me too. Now, but I'm sure. If you better, you catch your picture, I am still repeating the permission of from. But I am dying a life to no more repeating. The time at Tuesdays and Wednesdays, Tuesdays and Thursdays. But you're matching. Yeah, the anything, with the non control, faster, with the non control. Now, I say, the Tayari, number the no control. The Asoma catcher me say, this year for almost a so mukumi. You can mammy, Mrs. Finn, you say, I said, you can mammy, I said, send your cat terminal or cat, come on, let's father, if a movie, you father Yari, more than you cry about the guy, your common man, oh, yes. You get a man, you see, here, and the or say, on your obia, I say, oh, yeah, or the young country is more, or you soon, what is never doing, or that done, say, or say, only or something, not from a one, no me. Abomination. Hey, that is Akati. What to do, Akatio? Obey you, Soto. And to the Ekasa of Wefan for to Anocre. But San Fabium, what? Unquite San Fabium. One in a room. Hey! What do you want now? The book of Hebrews, chapter 2, verse 16. Yay! Hebrews chapter 2. The pattern 15. What people to offend to Jababo? What's no one? Young person can you Jim Mumu say in a contract as a penalty? So funny do a woman wash on you. I'm one for than Wakwa, or do a woman be wounty, one or Portuasano. Now the other way you get is away. What to your who made a jail to my the central one. You obey your a woman a chain way. That's a free. I said, one my papa now could be a china with the bonnet. Come up, you. Obviously, whom yes anymore. So jam a chidi, I will be. No, Bunu to Gum, or Boo Central Wagum. Obu is a obu. What's the one? Obu gra. Obu be the chain way. Sebem maso for the fountain. Odo by any baby. Yeah. Obu be the chain way. Owu hu no de awura mu. Ama wada ne den. Akwa. Yeah. Alon ba jodi be be agasa free. To de be trans na me ra ko. Me pon akos na be wa chire nu. Sanke pie wa anka ye papa. Me pon na nkofo frame a. Enye bete. Ha.
Cost bia no din o bia no din alon ba jodi be be ka se free Baby, as what you know, line was I know. I talk as a free. I wish. Okay. Good evening. Good evening. There's no future at the mind. I mean, about the restaurant is there, occupation and so on. I actually. Ayana, yes, no way in Makuma, concern my any, it's me. Airtime, no. Quotations. Papa, the restaurants, hello. Metio Casa. Hello. But your Casantina Majan can be about to the Papa, the restaurants, Bible calendar, Ayana, Darby, now, no affairs is one mine. Matia Mompai, what about the Aduma? Bible calendar, Bosumi, also a luminous, quotation, you know. Yeah, trained in quotation on a year, and take it to oh, there be very simple. Call YouTube one. Tell me, someone subscribe. I am YouTube channel. And you know, call YouTube on Sabeka. And you will make me able playback. No one can say what to or post no what to now, I'm Metradia, made the brand a year, Juma. And the quotations will mean thrown went to a good in one bar. But chocolate me, any big Cassandra. Once a brave can answer me and can be quotation, but what can I say quotation about my quote to Sunny preacher and some banana quotations neighbor. The Lucas and topic here me born in the open promises here. Now must be some started for floor. Different quotations there, Baba. They are where they are dominant. Different quotations the best. To be some baby, why are we doing? To most was cabo, more emotion in try, but it's a miniature ya pet. Dobe who call me YouTube channel, Pastor Chim, YouTube channel, yeah, YouTube channel, but when you subscribe, who subscribe, we are afe domano bell never hono. Click it domano so. Until I bring beer, you the new video by Babiano, when your notification. Be a live program pet. Till call so videos no happy to meet be Yahweh Shabe. Amen. Hello, but Johnny Rebecca free. Young family, young command. Yeah. If I try to the door, we move Kakra down my way, mammy. Me. Nah, Miss Father, you know, that dance, then she's finishing her. Miss, the band said, Number Dam, Sudaya, let's say, Anna. I can move no more. And self attack, no idea. Not the enemy, must be an enemy, and self attack. Let me go catch them. No catch them, say, the idea above one. Now, I can't see the real. If Mr. Dye say, what the men call Diana? Cardwell, oh, hey. Okay, but so you quarantine and the catch no catch above one. No, that's a I'm a Diana. And our person of function. Now, I can a person far to an answer what foul to Papa. Hey! But I was fat. I'll fire you. Yeah, all that and I'm a dress and I'm a dress. To the other, yeah, but you know what I'm going to do. Maybe Blanca. And if it died by to the Eba. Then we're banner. What do you know? Fine, you know. Then we took me so much to the idea. Now, Obana, what fault to you no say for the Nebesie? What's in the Bonamania? And say still our fault to Sudan by neighbor. Again, and come and spinning the base of most best years by missing in I'll say, in spinning meaning the 2 years in Wau. Almost best years and above. There be Wau. Then you know, catch them say, I can took when you need to any stop there, mamma. If you need to my, if you are Mexican, and I'm going to sing out and do. And I want to just add your better. Central Bram Pacho Pastor Papa Bina Kawati. Pastor Papa Bina, what to so my papa? What to
so ama papa no still order so also control nyema fusei munya yo they say wonam we wo ge akono wo ni paduam to bet me asele woto ayen kwasi adwuma pa oba de we hu mobo amen pastor na ko what na make kire no hello azakati yo engwa manane na jamu mu yo asofo so mu hwe mu yi papa wan we bra ya sima waken osofo ko fa yon koto odi le to ye den asema hu eto de ye tibia ya fosa ya de na nya no kure eno bi kanu obu yon koto agum ka chense okobewu na de odi aye ni owo be na chenwe tu ya ko jina so ko kanya ko pasa obi so dia na o se apostle kwa gbadwem na ye wadwuma mo so dia mo se yenkaya no ntum so for sa obi so for di san kwase asem yenkaya no ntum nya atwomfo na hwem na ye wadwuma kwa hwem no nyina adwuma ben na ye no nya ko padwuma ade ye boa no na mo hwetim yenkasa sen for because him na ye wadwuma sasen obi ni nkwasa him na ye wadwuma na se be ye preaching le bia ma me see people dey preaching there me mba kire o se me chedi obi a kire maybe you don't have time for that I mean time o eto bam wona mo bre nyakopon ma ne ti asam na se wo a wonti asam wona wo bre wona ba chem de menye na woni mu ahode e hye me so wo mensem kam ti wanu feeding with quotations papa na poncho on dia se da didi dia ma no so on timase ndi mi wo we enye se me check crowd me dwe ho dabi se wo nyankopon ma e be dwane ahwe asam na chire kwan ana me dwe ho yes ya we nshira amen no mi nshira proma ye yankwa ma no ni shalom ya we shalom apostle Yahweh Israel and then embrace so. The day our topic out of the topic in a bar. Yeah, yet you be say, I will say, the topic with the quotations ben a baba. But topic in the two form. The quotations a good chrono. Ampa Yahweh among you, dear papa, watch him. Amen. We say him, dear way and fame free esro and family. Why asasi zunya da konkron ti mu a oboa we na yefrɛ no konkron ye konkron se ye ka here baba sa ya ta ya ha papa we na yefrɛ no konkron oba brother Isaac Germany me che Germany ne bleso ya we income me boma baso pastor Che pastor Mensa ne esama modi abrayen se ye hwe ye hu yi Onipa ho adamfo be na won nam papa especially here you work kwantum de yen de yenim what the experience the move Ghana for adamfo a work kwantum papa wonim say wo Ghana wonim say Ghana yi bia ye good o this way to koyan sansa na obi say the whole Africa country West Africa countries you know Ghana for pe na ye wicked papa wo ba kwantuma Ghana for na ye wicked be manya obema enya obaya adwuma kura na opese nka ode adwuma no be manunu oba no ana so oba nso nkoye no opese ode ne tumpa so ansa nti say na wo Ghana na so bi oba bi ko adwuma ma manager pese onyine da no ewe abrochiri na o ewe abrochiri na wonya adwuma na adwuma ba ekwan aba na adwuma no mpo no papa odo bi kwahye won jiso ginis cancer tiya de original ankasa Ghana for them say omo yawe se yawe na ebo yen bado se yankasa na ebe transasi so fa e bad e ma yen huzo yesu sembre Elohim yawe nkamo no nshram papa cause adwene mu do yawe nkamo yawe nshram nyina no nyama kuma so ade mam papa ubeni Eva Eva
enwumre obadi enhyira amen ni da bia nkwaje sema wo de ma wo ma amen okunie asempa ni papa wo manki enhyia wanki agila hwe nsema wo kan nipa wo de wo koto nipa so sen enipa mfa no ntu nipa ka so anka asofo mo ni na mo be kanyame asema kire nipa mehu se nipa yira no osofo de no akobo ayi maami osi wasache evangelist ayi agrada hwe wodu asadi bie ya asadi pi ono osi wasakra no eni mu nsemu epiepie na no kwabo no we nu hu be na wom enam sa wonde wamode mano ototo nem de mu ho ahye ne nti no hwe ne me epiepie ena konfo nyina recordo asofo obadi enti na ni nche se da bia mse onye one way picture we ebrem papa sa we apostle sa we doctor sa we ni nyina bi wo ginam se so ma wo manyela na be ka no kura kire ma papa ka no kura kire wo ma na drum lo se Ghana man ye tie no kura sem obadi enhyira na reven ya we manyina onti na ni mu nhyira won hyira ne me maami abiga se da ne da nyina wo se no kure wo be ka on kan de be ni pade na mo be kan de de ni de ni pade nyina ya wonti na ni mu nhyira we wie won hyira ne pastor Cheni pastor Mensa ya won hyira bebre na onye wakoma so ade ma chia living ya we US for nyina living ya we Belgium living ya we France living ya we Canada living ya we Spain living ya we Italy Middle East living ya we Middle East living ya we South Africa living ya we Italy living ya we UK London branch Manchester ya we nhyira mo nyina hey ichia living ya Ghana for nyina yes afa na nyina living ya we for nyina Switzerland meet my mobile bi dia lohimi ya we mfando ba ya show meziaso nhyira mo obi so wonte ya show meziaso oh you ready wonte ya was oh you ready and the Bible be grow wonte ya se se Bible a chiro nyina fi yankopon we when you compare we translated one and I say we dey wonte ya se and o ka ame the whole word be aka ame wonte ya se even the whole word kan yankopon kwasi ake kase ya na mo ka anwi anko duble so when suya de obesua ma I'm telling you when suya de obesua ma kasa tips asem we awoka ye honemu asem aba canal speak honemu asem na woka when you were teaching you no idea no yeah nyene me nyira na so ba be keso be chirem wo ya sa pe edaho da be wa so sesa wa no be yiwu honemu asem men kredi ka yedin yentimi nchenyi hallelujah adaso dawo ye kam ye kasem nchiranka nyankopon nchiranka nyame but we ya no aka hallelujah e wokasa da bi anyanko hallelujah ya na wo ne de wandin una na din wo fadin ukuro mu hindin ani fa ne ya no I'm infantonche where just light punch light Apostle good evening good evening Apostle akwani kwaja yo okoja yen kra ya tenase ama bone ni akohwisam ani tro ani akono bone ama kan say papa no koja yen ani gira bone ni mu already mu ye mobo oya de nyame shira onjira onzo mami nyame mo ban amen oni wasifo nyina amen o no kware awo kama ye ewie brem amen eta wase wate masho onjira onzo mami ba shew bia ya we share be onye wakoma so ade ma oh you went shrine na omie nshira promane ma hello bajodi be akasa free hello papa good evening FM Gabriel Poku and then some our kind papa akoma mi o akoma me pa koma me pa si so no nanka nyoma ekoyi kama ba na mfufu a mede mo ba me nchen no omu bie ni ho a me bo na tremode a me yi no mae na me susue wo mitim na nsa me boa wo mo na ebia ebedru me bi no na ebia ono so si ya waboa me ntimi je wo mu na me de boa nipa nanso nipa ye nipa omu di hwama mpa
Sinipa mayo papa was assisting in Kumuna, your mother saw more Boamia Papa Kenini. And into medical craft, why do you cry that? And I know this I preaching about tune. Lady be a meet you. Say my bear member. Oh, Nasi, I'm Shawasam, TB, I meet you. Onipa, you are matching. Sorry, tempt you, I'm sorry, tempt you, and a pania dear. A pair of young pass our candidate, no credit. But me want to nip a swam about Passiciano. I could do your baby say. I want your mamma, which you more, my name is Emma, which them I'm some corner. Or Bobuami. Now, you say Yahweh, and I say, we don't want to know so. Or don't have to do patron. I won't see. And they preaching now, preaching there, come on, pa. Now, my father foot, you know. And into my eyes, I met now, and I said, Messi, once met Matana, and I said, met it, you want some crack. That the main athlete and me at the Mako. I saw him now, quite, and me bois, Edwachi. Now I say, I'm quite here. If I want to pass, if I be doing him more, and cross him. About the shabby brave, you are here, or background won't cry found to so. Yeah. I blame found to Papa Grasso. They catch you playing Cassim Papa and found to so. What catch you? Oh, Salana, Papa Tina, I see. I'm Brabanu Koyena and your Papa Hemia. Yeah, what's up? There be a bow. Hey. Mammy, mammy, that me am one. Yeah, mammy, where we are. Yeah, we are, mammy. Yes, young Cassay. Yeah, young put the crown or the Abbey Pembenzo. Say, can none of the Angie. So, dear me, to the Mikanema warning. Mika 7, but 5, no warning or the amount of tea. Was it Jawadu? Money Adam Funi was a year down for me. Monfamonto on your course. If I want to young course, Oba without Kuku, Oba no down Kukuno, so we were here. Oba Benny Bunaja or Sassani, you were baby one, or Babeni, and no nip upon Tamate. Papa is one, what can you Amanako, but yet you may do, why yet, what when you have a gum penny, aye, but only nip upon Tamu at it. No, Baba, Papa Biso, ya won a banana or no to tone a banner, sra, or no so say no, also watching Sabri. Ababa so the tiana mama o tie de babo kanwa aso so aso papa o boa ba se me hwe me ba e wa said this o be ba wo di kwahye mu wa wo tie ye no be hwe wa wo ti nkwa na di kwahye mu se ena me hwe no be hwe me da ache dia ena unsasi fam dia ena be benya broken heart so ba che wontam ko so do wura nyina kwahye yes buan se wo eja be ye masadia Uti ye nobody ever dom no be hwa uti na ye na do ready na je wonsam ube wuntam o yes ube wuntam kasana menko was obaba asolitiane na baby asolitiane maame ma no ne maame ntamatete asew bi abo duku abo ne yam ema na wade o titim onipa fiefo aye na tamfo adan ne tamfo ya ka say you say straight well aye crooked yes aye say yo akwache wache unimu a nyangopa ya wemfa ne sanka o mi adwiri no o ni so ntew amen hello pacho di na be ka say free apa nyame asum de nka ne wasofo nkuma ni nyina nyame hiramu ewo adwuma pa mafatum so amoye da ne da nyame wo hiramu we de asem kakra wi na ja pese me fa ofidie na mesre asofo makofo no small boys na balance ya utiti krom de betu aso no enkachi se nyame afre wo mu a na so omu do omu ato omu nyansa so no mamane a enkachi omu ado omu afa baby omu anyinya sika omu de abie TV station esre omu adisua yensua nwie edru sesevre mo omu fo omu TV no omu fa de o kan na omu nso mfa pen ni paper nto ho na omu nsua bi na omu nsua na emakoni eyi omu twa egu amanfo ani no na omu nsua bibi wa ha na omu mfa paper mfiri ho no yesre wo ma nyame hiramu onhira so why bibi aba wasema katwaso ya we hira bibi aba do kana ye ya we hira bibi a no yo bibi akoma so ade ma no wow a man who was born to call Yahweh's people the originator
the dynamic preacher, the Bible observer, the real servant of the living Yahweh, Apostle Muleno Mercy, Obojan Deshekronkron, the CEO of my Bible no Enkasa, the founder and leader of Living Yahweh 7-day Sabbath Assembly, Apostle Okun Achimai, the Don. Wow. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Obade, the living Yahweh, Oishirao. Amen. Ina wakasa, ose, Emfa hon to Onipa so. Very great topic. Ose ma Emfa ya hon to Onipa so. Obade ya Oishirao. Ende, Onipa ya di ya watu ya Onipa so amande. Tese, ye nipa no amboa ekitu abi kura na ya tese ye wueni papa oman we ye de want to oman mpanyifo so mpanyifo ye dikanfo di anim no so ama o na de fe nipa ne ba kwa ye adwuma no ohwe se oman mpanyinu embe den embe ma ne sika ento aduane anopa enti ende ye de want ache amanyo semwa ma tese Upatu ba ena we munyade ena we munya instead of say ye ba ko pe djuma na ya ye no ne de want to on so enti da bia na ebuni so ma ne nkoye na so oba ko pe djuma bia ye no ye de want hye amampanifo ni ena ye demonstration di tia wo mo ena face the country ena save the country so Omampenyin ni kwa minim se onipa ba ko ensa entumi ensu nyankopon nim kata. Na hwe na de ewura ko tu omampenyin so emaye o se ehun se yeso o nipa de se yan ho. Enti ende topic na wodi aba papa. Oba de nshira obebere. E papa the problem ba ko pera mesra se papa resro ye ma yen. Ye kasa free asaman kese ye sro asaman kese fo ye hwe wani papa ye sro. Danke be ya aka bebie branch ni bi wa hama ye why we de wa ukro mu fo ye sro papa ye sro obojan de sekunku ye sro papa matimo kama ko matimo ye mama ye na ye sro wa asaman kese fo so danka ba bebie bi wa hama ye because ye mu bi ye fi akoko fo dudia e bi mu su fi kede ebetwam kokofo dua bi nso call down line nti papa yesrew anka be bi ebu asama kesi ananka kede for line ne omo wo adesu ni any problem with the munyamute omo mbia nkwankwa aseno campaign for desire nanka ya organize ye ho na ya hiemu mate ya sumo obo ade ya wenti yesrew papa we de Mr. Baby, Mutia, we are some kesi for na ye di jantuwe wine. Na yinya branch ni duwa some kesi. Oba de ya we shirao. Opejao onyo kesi wa na ye tio. The don. Asa mama me hobre. Se me pere me ho. Oba de nankasa ene me peja de nsa. Enti ni mi se ne bre nankasa gusuba. Enti mo kasa mugusubu abo mo ani ho edie. Na je se ne bre nankasa na eba. Bre no so a onyankopɔ twedi ampo ya obehye no wan munyam. Yes. Enti mo giri se ni bi twa behwe ya wemma. Yes. Obra ya wemma nkasa abo mo ano dada. Nkronkro bebi no ma abo mo anti me start campaign. He say plant and am PCC. E dia bo eye campaign kan echi. Plant na me pe. Nti obo ade nya madom na me ntimi to plant no me to nya bo so pe. God send me preaching to no. Me ko be bia me twela ata ye va ma me. Ye de ma me kura na me ebu okra me preach kura na ye dum. Po am say fine na ko me give light. We preach against me. And now for some me be preaching, now for some be preaching ma when you aje me ho. Me nyo ni adofo ma there be o punches. Na etutu ni anka se kan de twa me bi o. To a tower me a cham my di ni kom ye mikro a tower na abuafu. Huh? Ya we shrine. Hello. Bonjour. Yes sir. Shalom. Ya we shalom. Me say obadi adom rade edemoko enim de ne den na. Amen. De onyame nshira one pastor Che ne pastor Mansa. Amen. Na living ya wasafo manyina onyame onshira bibia na rade
anka obi bia no mo ye ho ban in the apostle was some dia be dia ama me wira ho na esane ye nyansa sua emame esan se me dia ma hu bi da makobi mti ma hu ne wo kan se dia ho to ni paso no ye feme Paul Raje kata firi basuro na na bribi atwa me ne adamfo bi nante na nkomodidi ya mu na mema miko video me fia mesi na me de ba kire wo na sense me de fie ne kire nipa no wie a problem ba me fie ne so no apostle since 2009 nka makoto nu ya me ko boda na so a me de fie ne kire obi no nu ya me ko to na ye esa na bo ka 600,000 amanso ba da na so akopin 2013 December and amanso no chae intine de asema wo de abana de ese se gidi fo ne atifo aye tio no yefa ababi firim se nipa bia ye di enkomo kira se ye kan ye hia asem kira no enye kura esansa de me ko mu no ese edru ba bi man na odi masenani me mama ogana no obisa me se Paul na ya enkomo na meni udi kire obi ana esansa na me wadamfo bi wo ho a ede bia no afra me na Paul na asasena approach no ho asema sisen ne mo achechire no mu me chechire mu a ade be kina asena sana ye den ekwa no mu last time the Kraman so Paul no nyam kopo adom bibia to be twa nyame ya adoma o kina afede na ade chana ya woda ndi ya woda no oboko asenis nanim ya woda no okoba ya na asena ni asena dane tumi bia guram kwano bisam se Paul ya nkomo ameni udi no edana hono udi kire obi ana obisam sa asena 2 times mantima man mo ya se me di kire obi ase me kire obi na sa damfo na me di da na nkomo kire no onu na aye agent ya ode me kosa program no ti dama ni bisam sa asena no na ya woda anyumre na me ko adwuma me so me ko adwuma night ti me ba fieda anopa na me nko fieda na me da no am ka kire my wife say nyame ya aduma Friday ne all night enti yemfa akonchene yenye dry enso mfrase for rade amen na bia obetima aboa yen amen tempa nyinam pa otie me ana Friday no yede akonchene dry ereko all night no na that day na me lead worship okay na dana hu nyame hu konkon be wura me amen ye worship ma dana nipa ehu dwire no e wodam ho amen na breso say ye bompa me bompa it so bia ma bodam ade chi ye ko all night na Friday Saturday Sunday Monday na man sana kwa sana so wasana kwa ya na asenna na ya woda na ani adane ya na man hu ba bi on fa kuranje no na asana ya adane biem frisa adano aseni twaye no be pensende asana ema no so biem entini asana de se ye de mutu ni paso ni ye di enkomo kire ni pane de enne men de me hu bida ma fabim nti sere ntuma me ka se me wira ho na asana ye nyansa sunya echo saya makobim wenu kwa dio ti ma hu se de metisu tuma na mo ti na tiefo ye nyina ye mfastem we enye sua de ye mfontutu ye hofo na nipa ye di enkomo kire mo no ye je careful na nye nipa nyina na se di enkomo kire no apostle me da wase ya we nsha bebre nchias pe mfo nyina ya we nsha no nyima kuma so ade mo eye serious o ofo se di pani ni papa o si nyago pa ma woni me pa chi ye di thermometer di check you yonko ma hu ni pa na dia check ni se we papa no ye bone o kita papa kita bone ne ba wo ti nyago pa so no ke mu do na mu yentie yes ye be tifo bebre hwe picture ba ko a obi hwe keke no picture ba ko hwe se ni achi na bra ba obenachi no sa be foro sana bebre akoso we na manim eska for bi won musika na do so
na so ati say hu kese onwe say wo ba fa Tell says can want to won ba level no won hunu na kan kan ti say idiasi obi hye ho yo we hu mobo amen. Hello Apostle, good evening. Good evening, sir. If I turn Nana Kwasini, because Africa. Nana, with you. About the hour, Israel, Pastor Mensa, any Pastor Chi, any living hour as a woman now. I mean, Apostle, the message away, I'm a musu. Message away, I'm a musu. And CCMpo. We name the way, Mr. Control me. Yahweh in Chichore. Na obi na ka na asem se nipa nye botomenyo nipa no waji receipt minim the way me since started so bo nipa no waji receipt me ka masem a me nkasa enwie ma obi so abadi me twitwa masem so na masem nyina me kan nyina ne se obade yawe ohu me mobo amen se magia semwe e wa akoma pamu amen na obade yawe ohu me mobo amen se manu me ho amen sa me de me ho etu nipa so as me de me wura ehye nipa mo ho ntem se no me bi kura abade ya wa aka afa se obi bia o de ne ho ebetu nipa so ana o de ne wura behye nipa no me da so abade ya we on fa sa message ya we insane ne ma ya we insane ne ma na on insane ne ma ewe na ensem bebre enye nsem nyina na metime de aka ne fon so noma bebre na mahwere ewa brabo mu opportunities bebre enam se me fa se nipa se bi yensum eni nipa anase se me yale da ho sisi mpo a nipa na be pejam tiatam nipa nyaka o opon nipa de be ye mi bia no me mu nipa se bi nipa eye nipa hunu na mo na migusu edo nipa na se mo na migusu ede me wra hye nipa mu na mo so na me wra ana se mo na no mapa ewo ma brabo mu na efiri minsa na message we akasa ma di message we ewo akoma pa so na mesro ba de ya we say ohun me mobo na onfa me fon so ene boni a ene nomi a eta sa message we chi say obi bi ode no wura be hye nipa m bia no me dan so ba de ya we hu mobo na onye film so ya me hira o no nko so nton kwa nam no ma wonyansa nkwantenten every day bia no betimi enye message e dia mai say yes so betimi de eden atu yakoma so etimi abo abrabo no se ne oba de ya we ope ya me hira o hira so ba me arawa ka nyina na to de bia nipa nka no se nipa nyu nipa yi nka se woni nipa ntam titiw watu nipa na mo hu se nipa na ne yedai yes sir umuni okay Proverbs chapter 28 verse 26 Proverbs 28:26 verse 28 verses number 26 verse number 26 yiti obadi asem baba se minga se de ode ne ho de ne ho ade na koma so no ode ne ho to no nipa so no sa de ne ho to no na koma so oya kwasea bitimi de ne ho to nipa so no sa de no akoto no a ne ho so baba so oya kwasea de ne ho da na koma so no o de ho akoto nipa sa de ho ato akoma so oya kwasea baba so be da ne kwasea la show de onam nyansam no na mu do onam nyansam de watie de nyankopɔ ya wa ka to no so nipa no obenya adwaneye sa nipa de benya den adwaneye nipa be ye o sa die nkura benya ba bia bua den afa obeye o sa gyan kura no a nam so wo de wo wira twebe twedi ampo ya wenti no obema bema onya ba bia bua wo si ai den afa munti asemi Joshua 21:45 Joshua chapter 21 verses number 45 verse number 45 adofo asma make tie asempa awrade ka
asampa onyankopɔn kan Israel from Genesis to Revelation asembia anto fam na asembia nu ato fam ni nyina bam etime sramo nyankopɔn ma wɔ ne si afia wontu nipa so a munyintum ni nyina bam se nipa nye ni nyina bam se nipa nye dan enye pera mase obade e ma asem na ba wonche na hwa wo so amen na emu kro nche kire kwan abefa so amen letu wana mo yi hwon ye onipa ho Living Yahweh yen korobata no bi enie Greater Accra headquarters wo Awushi Enya Market Sabah City yawo Pokuase Jacovic Academy yawo Prampram Celestial School yawo Madina Kufuridia Station ho a eben NIB Bank no Ashaiman yawo Zeno Obatan School La Paz yawo New Boy Man High Tension Divine Savior Academy Domi yawo railway crossing yeni railway office no ene di hwedi mu Nungwa yawo C5 inside Lekman School Ashalebotwe yawo Nana Junction opposite Melcom Bechele yawo Soja Line Tema yawo Community 3 Site B Malam yawo New Life Preparatory School Achimota yawo Grace and Glory School Bong Akatamanso yawo Bong Farms yawo Municipal Assembly ne Echipe Yellow House nso yawo Golden Star Preparatory School yesanso ewo branches ni bi ewo Odoko Official Town enafe Odoko Libya we Teshi branch ni yawo Emmanuel Diocese School Complex ewo Lakeman Hospital Road nusupe Libya we Kwabenya branch yawo Amazing Favor International School ewo Kwabenya Goil Filling Station echipe Living Yahweh Media yawo Pass and Garden Abem Old Soldier Living Yahweh Santo Branch yawo Heaven in Tea Bar Shop yawo Anya Yesan wo Botiano Spenters Road yawo Bachona Total yeni Mayflower International School ene din hwe nimu Esutware Volivo yawo Volivo DA Presby Primary School ya Benchip Compound Clinic ho Wow hwe yawo Greater Accra region any nimpotem ahodo awo pesa oni Living Yahweh asafo ehyibomu frey ahomatofo iswe 0242 327172 and as 0207 211337 and as 0245 237945 and as 0244 609545 and as 0242 862062 Living Yahweh Greater Accra Yemamo Shalom Shalom Yahweh Shalom no na beboni pamba Living Yahweh Seventh-day Sabbath Assemblies Ashanti Region branches in the Didisway. Metre branches are a war Asante Mantamo. Asafo Market yene VIP station and a dinshe nimu. Sofo line yawo esu yabua kwada so government school. Jano ewo Cilium Junction ho. Ebuakwa yawo Asane Manson government school muho. Abrepo yawo Abrepo MA school muho. Esuofo yawo Esuofo JHS school muho. Macro yawo Macro JHS meche government school muho. Bramai yawo Ahimfie nechiri hope. Yano ewo anti menu shop bar ho. Offenso yawo New Town State A school muho. Yawo divisional MTTD echiri hope. Tafo yawo Assemblies government school muho. Odrom government school muho and yawo Jache yawo Adago Jache Junction Kwamo government school muho. Ayeduase yawo Ayeduase government school muho. Yane Asante Achim Rural Bank quarters in edinshe nimu. Santa se yawo Shell filling station. Yane Zongo U10 in edinshe nimu. Pechi number 2 yawo Madam Angelina school muho. Obwase yawo Brahabebo me Ram Junction anase Puma filling station ho eye Nana Prepra Academy School mu ho. Esreso yawo Esreso Owner Service Junction Konongo yawo Freetown inside Oxford International School mu ho.
Atonsu yawo Atonsu Bokrola stop yawo IF Street anase step by step lane understanding preparatory school mu ho Obogu yawo DA school mu ho Jache Pramso yawo Lakeview International Primary School mu ho Pankrono yawo Dr. Amwa Hospital Echirehope inside Prince and Princess Academy Kenya se yawo Kenya se government school mu ho yasan so ewo manso datano yasan ewo Asante Mampong Mensa Ahene International School mu ho ene yawo manso odaho yawo Methodist Primary School mu ho Prabom Seria yane Living Water School ene din hwe ni mu Asante Achimagogo yawo Presby School ho beside our hospital New Edibiase yawo Kan Memorial International School mu ho Obwase Apetisu yawo Faithful International School mu ho Adanse Dompoase yawo Dompoase Demonstration DA Basic School yane Dompoase Secondary School ene din hwe ni mu Asante Achem Ofwase yawo Old Translawyer New Koforidia yawo LA Government School mu ho Gateway Junction Bosome Fraho Danso yawo DAJHS School mu ho Understanding Preparatory School yawo Atonso Bokro last stop YF Street anase step by step lane yasan so ewo Homabena se yawo government school mu ho no mope Mpasietia yawo Old Cocoa Show afe Bodwesango yawo Mamiata House Kunso yawo Kunso DA School mu ho Ashrewa Bontefufuo yawo DAJHS School mu ho Kusiase yawo Kusiase DA Primary School Palace Road Ejura yawo Ejura Public Park TI Ahmedia ho Tano Dumase yawo Tano Dumase DAJHS School mu ho Adako Jache yawo inside Kwamo Government School Adako Jache Junction Efiduase yawo Methodist School adjacent Efiduase Government School Joabe yawo Government International Odium Aomaso yawo Aomaso MA Primary School mu ho Manson Kwanta yawo DA1 Primary School mu ho Manso Abuaboso yawo Datano Methodist School mu ho Manso Mem yawo Mem Methodist Primary School mu ho Jacobu yawo Jacobu Methodist School mu ho Jacobu Ebuakwa yawo Ebuakwa DAJHS Manso Kumpensi yawo Kumpensi DAJHS School mu ho Akumadan yawo Akumadan LAJHS School yani Tuesday market in edition anymore. Living Jawe in Tonso and Quanta, your Penfield School Muho. Living Jawe in Pobi and Kase, your Adoye House, DA Library, Echihope. Ehi na wo ewa Sante Mantamo. O petoni ebebomnia soma from a trophy this way. Nene enjoying komo. Frey ewa 0571 330 530 and 0595 500 007 and 0241 212155. Yamamo shalom shalom Yahweh shalom. Living Yahweh Ahafo branches. Yawo Ahafo Hwidim Kings of Kings International School. Ahafo Kasapin Danak Experimental Preparatory. Ahafo Emem 31st Day Care. Living Yahweh Ahafo Goso yawo Insrim. Living Yahweh Ahafo Kukum yawo Abromem RC. Living Yahweh Ahafo Bediakon yawo Victory Preparatory School Muho. Living Yahweh Ahafo Sankore yawo Jomas International School Muho. Sawo Ahafo Rigi eni nimpatem ahudoa upesa oni Living Yahweh Asafo etujidia namoya.
Mr. Obamodiana Frey Wahomatufu Egu screen Yasio 024941794 and that's 0598331775 and that's 0551615116 and that's 0596381735 and that's 0241996452 living our Ahafo region Yemamo Shalom Shalom Yahweh Shalom. Living Yahweh Bunu East branches. Yawa Kintampo main station. Yaben traffic light no pay. Techiman Yawa Ameyaw LAJHS off Nkranza Road behind Education Office. Yeji Yawa Yeji LA School. Atebubu Yawa Methodist Primary B Block. Kwame Danso Yawa Krimko Asi Model A Primary School. Nkranza Yawa Mimpasam Asiosu Road. Living Yahweh Tiobodom Yawa Tiobodom Methodist Primary School Muho. Living Yahweh Yeji number 1 Yawa DA Primary School Muho. Wo Bono East any impact ma huduo ayabobo bi so na person living Yahweh asafo etugidi anamoa orofo frɛ ahomatufo ya egu screen ase 0249417934 and that's 0549102482 and that's 0593210605 and that's 0546561959 living Yahweh Bono East region Yemamo Shalom Shalom Yahweh Shalom. Living Yahweh Bono region branches. Yawa Sunyani area 2, Sunyani Newtown, Sunyani Abesim, Sunyani Fiepre. Yasans Ewo Chremesu Atanofi. Yawa Brekum St. Monica School. Doma Ayinkru Yawa Domas Primary and JHS. Biaya Nkwanta Yawa Lanas Intellectual Academy. Bedu Yawa Bedu DAJHS. Saransu Ena Drobo Yawa Japekrum Bonia Preparatory School. Ewo Abayoyon Adamsu Presby Preparatory School. Saransu Ena Eye Ebrikasu Yawa Presby Primary. Living Yawa Sampa Yawa Maranatha SHS Bontuku Road. Diadasu Yawa Emmanuel Oswald Educational Complex. Kenya C number 2 your Honorable Bano Bato opposite Obaya's house. Dibedi Yawa Victory Preparatory School. In Soko Yawa Methodist JHS opposite police station. Nkran Kwanta Yawa DA Primary School. Chremesu Yawa RC Nursery. Living Yahweh Akontanim branch Yawa Methodist KG. Living Yahweh Chira Yawa Chira Sunyani Presby A School. Living Yahweh Wenchi Yawa SDA Freeman School. Techimentia Yawa Great Hope School. In Swatre Yawa Muslim School. Living Yahweh Bechem branch Yawa Kwasu Road near Methodist Church. In this Bono region and in Impatem Ahudua Yabubo Dibia. Now person living Yahweh Safu etugidi anamo misraw fre ahomatufu ya egu screen yasi 0244075531 and that's 0544917934 and that's 0598331775 Saras Robert nya fre 0598664330 and that's 0596656946 and that's 0246937601 and that's 0502656152 living our Bono region Yemamo Shalom Shalom Yahweh Shalom. Living Yahweh Central Region branches Mitre Infinity Mantem Asafo Yano Ewopo Eno Enedi Tuwe. Living Yahweh Ewutu Breku Yewo Breku DAJHS Ewutu Senya Yewo AME Zion School Muho Gwomwa Nyanyano Anase Kakraba Yeben GRA Building Nepa Aman from Yewo Peace Town in Sionano Kaswa Main Yawo Odukbankbe Ekumok School no Echi Winiba Yawo Proving God Academy